Yeboahi Boadum. Yewo Ogruman Kuma, and I yaw that project. Yewo Odiko, and I yaw Odi Ahenkan. Odi, Fetomyono, na ye retain. It's left. I no presa speedica. I no presa speedica. Asem yidi kachima menti adobo adwa prestation achi meton saka kokote enu ani se metata so kalobo bibia wa o munya de meni abre menti abozege enu tin ma wo baby ofra abozege maame na mo meti adwo me menta mi kokwazi ye betie program ni na speedika ansanna mako asori mako asori fu de me nkwazi ye no mi ku de kwazi ye obeti asana akwasole ni bo se me pamu ni free ho asana akwasole Enia so dwumadi a omudi wo ha omo bodaro ada ma obia asem yidika omo nkata ni oma so ni omo hu na omo kan ti mesra mo hia bibia mo mra Ahenkan FM akema boabo asem yidika show na masem no so ombeso mu madi huduma ada ma mo ya radio papa abozeke thank you Radio Papa, Afozeke, thank you. Achenkwana no bremuni. Achenkwana no bremuni. Achenkwana no bremuni. Achenkwana no bremuni. Odi Ahenkan Kwame Yeboahi Boadum. On said it on it as in for the for na walk on you know on said that almost end for dia the ya no kata you walk into Safwan and therefore dia you say a chance a man you what na ne sabe ko ka on na dia ne man go ye no men kan one kind and let dia and then come and sako kan Safwan and the plan no na dia ba na ne dia ni di na kata ni wo mo e se pa se dia dia kata no ni wo mo kata na yetini ababa bi e dana no man go plano akomu saka na kasa treme die na ewo ho intia omo eme commission dan no entino pasan so abomi ano ho bata e ba afwa na de wo ho de be mami na omo etimi apusu no ewu Is a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and cheerful. I don't know me the diner entry Hamilton. Na mama tina Odi Ahenkan show Sweden na ni se baby yeah. Odi Ahenkan yetio. Yo. Na kom sa. asem yidi kachima menti adwo asem yidi kachima menti adwo asem yidi kachima menti adwo prestation achi meton saka kokote enu ani se metata so kalobo bibia wa o munya de meni abre menti abozeke enu tin ma wo baby ofra abozeke maame na wo meti adu mi menta mi kukwazi ye ya betie programming na speedika ansanna mako asori mako asori fu de men kwazi ye no mi ku de kwazi ye obeti asana akwasori ni bo se me pamu ni free ho asana akwasori Radio Papa, Abozeke, thank you. Manson de kutuku for pepa. Ayi bi ase ebi wa. Eye obrempon ko ne krachi emfie num ni. Ahini yesoso yemfa patapa akakabi nsem anidi. Asam no crash and to seven.
nso deɛ kotokufoɔ pɛ paa ayere bi ase ebi wɔ ha ɛyɛ ɔbrɛmpɔn kɔ ne krakye mfie num ni ahenni so so yɛmfa patapaa akakabi nsɛm ɛne bi Radio Papa, Abozeke. Thank you. Ahenkan 93.3 FM, Ahenkan Kwame Yeboahi. Yewo Obruman Kuma. Yewo Obruman Kuma. Yewo Obruman Kuma. Na yewo da peje. Yewo Odi Kro. Na yewo Odi Ahenkan. Odi. Feton yom no. Na ye retay. It's left there. I don't know me did the diner and she Hamilton. Na mama tina Odi Ahenkan show so there na nim say be nti Odi Ahenkan yetio yo na officer yewo Obruman Kuma na yewo da peje yewo Odi Kro na yewo Odi Ahenkan Odi feton yom no na ye retay it's left there.
brain ni Odi Ahenkan Kwame Yeboahi wajinidra ojudim Achenkwana no hin brain ni Odi Ahenkan Kwame Yeboahi wajinidra ojudim Yewo Ogruman Kuma, na yewo da peje. Yewo Odi Kro, na yewo Odi Ahenkan. Odi fetonwom no na ye retain. It's like My name is Ahenkan Kwame Yeboahi. Meet Odi Ahenkan. Never do a Bushima, the hills, Evangelia Yuma, the Bushabi, when you put him wearing, who feel okay, but who feel we okay. It will be because the bush and you will depart your miscast. Let me know Yakin. Oh, yeah, that was Bushamuno. Me, true chat, true. Madawo, Mazumo. Hey, Kwame Yeboahi, Madawo, Mazumo. Yay, yeah, bro. That's a very day. For one, bra. Jesus. Jesus, Madawo. Hona bay. Yeah, mommy, oh. Zizi. Indiani jeba jilisu o sande. Sima aduanan ensia agbapa no so ho ewo Ahenkan. Oh. Aduakunu miensa achiripom yensa. Yewo Asem abuabu kroduemu ha eye suku efense Presbyterian Church of Ghana wo musuku abubwa no ha na bronsa na ha no yebotop die ben Yesu ebowiem
You're from Ghana's international killer Abobonua. I am the original Abu Zege. Ahenkan Kwame Yeboahi Nana Ahovedua. Me ye osuna ni di sha matikwati so obianim Kim. Kwaku anim kusi Boadum. Ono ana oye co-host for this show. Shemini wa no aginem. Mabedi oboa magiayo. Production here tight wanya ai bibia wie. Nti abinse foko. Ibe keje di agum. Orion friends and Nelson Owusu AK Bra Nelson. Program head of Ahenkan 93.3 FM. Onu Nano Pewe DJ on duty. Social media department. Kwame Asante and Mpamfons was from Sekwian. Into live on Facebook and YouTube. Ahenkan 93.3 FM. Ejet you to Omidi do Ahenkan Kwame Yeboahi. Nana ho fedua. Bo mi di na sa ho fen so anya me amenyu so. Anopai so ma won se pa ma ni je se oduma gwan Yankopon hu me mobo na ma free nkran bontin so aba me nchi kuntu hwa na chia na ekọ Asem di kan dwumade ni di bono pano du pa ye bepaje emu na ye de agupama so nsam so abedomo empatam ha nwoma ba ku mienu miensa bia se di ani koso na ya twempanifo adwen ba so ena bribia memene da bia senyame hu ya mobode yankwane ahoden ma ya na ja ya ba betra se enyu atan ena sabi nyankasatwie eye sele bia empatam abetumpon na kuro no befa no ntuma pa afra anu ti ena dwumade ni din de Asem dika se yanka hwan ena beka Ajinkwe yehi sro hen ni asafo awrade anopen so mada wase totrobo so auto so bo awia onyankopon awudin ena burudin nyina so ye dia wo ye edoso enti achenkwa na menu brem Odi Ahenkan Kwame Yeboahi mi jina me na so se teme tenenen tata. Okay, Kwisi, you ready? Pia me too. Diana call. Yes, in our miss you. Aha. 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 Anopa production sheet ya to my name dia dancers e bako achim jaha Hasan tabi amuya renovation ena nurse fo aya ha dan dia momo emu nsam te san Anopa ba se betimanya achim jaha opani empremprem won wo tia konya kese so he na ma me nso odi ne dan ha nurse fo anso anya no Assemblyman awo pomu anso ye bebu sansa asemi wonim hu bia na Nansi ye wunse adwumadi ahase akoso ye yi kwan gidigidi e wa chema bena se ni afisi ye je na so ye agusu kota se tum ya no anwe ne se ye bebu sansa ede ba dinti ene kwan na mpanufo ahase no o magya to a ene ayi monchimonka Honorable Ivan Dakwa eye assemblyman a wo pomo bebu jane se assembly wodi dwumadi na chi anase watwi nani Nana Buame Ankra wono eno ye achim abenase hene bebu sana na se sia ni ngro mu futuro yi a enzu atogu so adani atachei ede no mo ye de afa ho ye beba achim dane ni mpatam a shada KG suku no eno so enya ni ntia sempenfo a so wo mushi na yesi eye light pro bi wo ho a
Old Town. Achimda New Town. You see light pole bu wa no so akwa wo wu afidie. Yanka wan beka. Ye beka na mun tiasa mun kwashipu. Kan de o de beka. Assembly ma wo pomo no nyamfo ma ka asare sechi so bebo na homam. Se onya kukuduo som se kuade a ere ba to ahoma no so. Bo 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 pom podom. Bo bo bo. Bo bo bo. Pododo pododo. Na achimi da dwoma no ti se ya ne ayom. Achimi da dwoma no se ya ne ayom. Ye chanchen biadi mewe. Chanchen biadi mewe. Be busumi nsu ko busumi nwatwinie. Obi ni mabia je free bato achimi da dwom. Ye besi o sana. Ye nyansi. Mi bu. Ami mama mumo huwate pacho yankwa omane so na yantin komo we free wataw na yanhwe de free mu eba yansa ka mama Alice ewo ahomane so mama wadaro mano pai yamuache me hona amo ahaya na zwa ahaya mama Alice ye papa yamuache o ya oda ahaya Ahenkan aduakunu miensa chiripa miensa ya wachema aboabo na umpombo ko de adumunji yenyina hoye yeda yinkopon ase anopa yebo upuma u achimdwa ha taje na dwa ha bako de da fam wa ho na wo gumbaso omo ma no mugumbaso awu ya mabusu ayako na u kakasa bi dwa ha krom won kasa bempa no muka ya kankasa twi bi no muka na ja akuro no ya frama la te fo enu fo fande fo enu pepe fo ni aigbefo enu ko na mama Alice u ye de ni wadaruma ndajo me la deni nji la takasa na o kanu me kala tera mo ze afi na me no okay na me na yen found to la no na no obi kasa e bai yo na me ni ku ayo ana no pamuda so na me bo na mani ase ma fra me pere la deni eni mu no oh okay yo mama fra nyina se anya ne ntese achimdwa health center no apomdia bia ya na ewo ho no omu ye nsiesie enam so ma nurse fo krom ho no una wo de odan ma omutim me ba cho aya no krasa no korepa ene ye de wase papa saudu da momudia se ne waye nyamedwuma ana ha bi wom aha o ma na se wo mo sra me boso me ansa aka akra nya 2 years ntinka me de ma de for na basra dan bo so me miensa wadaroma wa empanyin fo na o ma na fa so ma empanyin fo no ene be so e bo so me ansa ene na na sini bi anka nti wo mo ya jitu mo sa na no ko mo ama na wo ejima wo ya fa ha o ya ma wo so ye okay ejima no yo o ma empanyin ti se hwan assembly man kan wo bi chi dom hin konti hin kroni hin ana me basa me ti o ma empanyin na wo kan no pese me ti ase ahemfo no asoma manga ho okay na bosumi miensa no si atwam ma ne ko mfie mienu bajeyo na ehadwen edan no wo gyae bibia na se omundiram kakranka edan ko pra yo si ya mo ne sili enti o anda sra kwa on wan ede pon ko jani enti anafon ye ni ya mo sili nzinga ya jena ya ni abon sili emu nyina ya baka na ya sa ya nya bia ye
Na eba anti senka uji uwie ubo sili na wo ye form ne ade na uwie aka o sa de be mo matrema na na me busa asase nyame ado na wo nsa ka na ubo sili no ye form ni nyina ba cho temenka na me busa o say uji wie na ubo sili no empoma ye de ade ahye so ye empoma so ya brother say ya enu na me busa o say sesi a wo se wo hia no abo sili no ye empoma ne untimi ngabium ma enhwe ahoma no se yesa benya ne fofora enzuogu a na empotamu ahoma no aye bibia ho mami na de ne dan ama dwaha anesefo a wo mobile health center ho boso miensa na krompanefo besre no ekomfie mienu wo munya mfirim onzo oji asiesie ne dan no ene yepese nke pa ne chew no makroma na ebre kakra tira bi ombeko so age enipa nkwa ewo ayahwe ekwan so eye nyamikuo na Ahenkan Fefos muduebu ehina makowure Facebook so amehwie ehina makowure obi dem clinic wa oh okay dwa ha clinic no la ila kofono so te vietim hey wa be dwa ha clinic we bebe omo jawo we bebe ya nurse for net etwotwo ye e form no concrete o ma she form but omo to ties omo nye veranda concrete na slab no mo ye no ene da clinic na ngase ne na se mami ni fie ni a chiri mu ye ti we ni efie no ti inside na akwa ne ene da clinic no na clinic na wo fie no ha efie na odiamo okura wasem kotrase na akura wasem ka enwonwara bi kura dodo efie ne ta clinic what be da agwagu se efie se mami ni fie na odi amasa omunyem adwuma no enu nie Facebook no gaza we efie na se we clinic we efie ni efie dey clinic o problem o ti mana ye wo fie ni patim ene ye wo fie e dey clinic me buja say clinic ni ana ba bia nurse fo ni tini ni ana kire mu ye clinic ni nti nurse fo ni te he om de ni ba bia mote na enye na o se maame no eda no mo de ama nurse fo no okay ti si a we adwa ha clinic no o man na si no da bi we ye maame ne dan no de ama mo so munyem adwuma ni nti mu na nkunya ne table sisi onum ne books gu anes fo de adwuma no dan we mu okay meba everybody under the quiet omo kan jari kwa fasu we everybody under the na kwati akono ye everybody ko aye everybody ko ye ho wa ko kuna yewa yenyami na bobu nabi we are marching to Zion me fa kukuduro yango ya ni mojidi yango ya ni me fa kukuduro yam frankani yes odi ya hello Mama Alice afa na wasam ne ya ti ase ye chese wo fie nu na wo de ama oman ne dia clinic no pajeyo chese nyasa na se fo ne to yo oman na wo di fie na mama clinic angaza ese oman na bas ne yere ma na wo so ofo ya na se fo ama ne de wonya ya ma wo afa na mate wase na me de me fi se wo fie ana wo de ama nurse fo no se dan o ma han o mutima o mu di ku adwuma se fie na ngasa na eye adwa ha clinic no ti si awo te ye fie no
me papa wu ye na ye wo plot wo so nti ho na ye si ifufo no enti me nurse fo no e ko hospital no enti udu hospital abedu nurse quarters na so ye to ho achi enti be de ma o ye ne hu na me tire fo lo le kwa na chi okọ nfifi no ba bi me papa owu ye na ye si da foforo nti ye na ye nwie no ba sere sere ye fa ma nurse fo no onye ma wo ye ma wo ya fa ha wo Mama Alice bebacho dwaha no ehye mensini be ase district ben ehye ya achimansa na embia no nyamfo Paula Samuel Jima wadaroma watimi akosu agunu su se ufie na ade ama kuro no aye clinic nti na daroma wo mo hwe na omu firi mu na je odai me paso pen fo e ba no wana me ka cho wasa won akofun ase ba me ka cho wasa won akwa ba nso o be ka re njire me se you are sadi ebesu na akoba sai sisi omuka se nurse fo na ni aka ho na ehwadwuma nso bo akuro no nti tonfie ni mom na enye dwaha health center obeton me paso me break kuma na ebesi ndi me nyezo ba ya dumo sa ndi yeze clinic the down just we are to go sa ro kire so be se mo so mi ansa we a o doctor so we da be tin na besi na bosumi mi ansa ko mfie mienu o munya nwie yi na onto se wo ju dan ti se e den poti na pese empanifo no ye de ma na wakoma to yem oh se yerba ha wan ka sha suna na yerba ha won yes akwa se doctor na ho do ni o man ho do na yere ma o se bo so mienza na atrakora aka agribe nya so mieni o mbaje no October mu dina fa ana papa festival o mbaje October be na 2 years ene na mebuza se 2 years ni anja mbonya titisi ano edan na opese empanifo ye na woni ukun na obra mokuma tom yem ene pa je yesa me san fra me bra ono o akra ndi me fra na azama obaka no me wo no ma ha ya me tatie ya oso fo ngansa ndi me wo no ma ndi ze me fra na azama obaka no na ma fra na ma kan sira ya da se papa nyamishira yo Mama Alice so osesisi ade obekọ na chi na one eye nua bema akasa no ahwe adwen ni but I told you ana areho say ho dwaha okay omani abri mom hwa omani abre nya clinic no mo yeri ni o na say adepa eno ma ya de na ntam na ebia enkoye o ene ya adepa momom se madwafo ene Paula Samajima na me viso mo nhye bibia asekura but with the mu ya kira me wo Facebook live yi de na so akire nyo enanda no mo ye renovation ansa ne ensa hwe ene ekolebu nyina say dada ye renovation but nka omu nya ne ntema nka ebebo nti ebestre DC awo achimansa yahu bibi eya adepa wa ya ademo yo yahu bibi eya adepa samu nhye bibi asekura de anka gya ne beso na ma hye bibi ase de ene egya ne yedinso kakra gugu ano no nda no fon ya mana nso se wum yankwa oma no so biem na ye ne opani ba ko nso enkasa atwim jaha ono ana oye acting president anase acting chief se manso ono no ochimem George Grante nana me fro nana akra me mu achi eja Grante no pomba ko de no don't funny that so akra here nana ya so ye acting chief no he wai ja acting jaha na ohi angaza wai ya tinisa odukro no Asem minti o tunadia so okay ti mu fa mamra ni amane akwa so ne tunade so akwa de hie tie yen e wo dwa hanyina gitum sa sao okay tene una unti wo ya acting chief no na wotwe be sen ni abo anya ti daba na mo ya mamra ni amane na masi ohia nkasa na wagina dwa haman na mu mpacho
One say be any you want to share amamreni ne kwanya ya fa so ye. No kre. Nti emre pamuno edu ambe na mo beti enka. Ye dem pa bota kire se enkon koche se de ahensem bi ache wo ye pamu ha ama mpuntuo so ache ba no. Se mo so mutan na afi ba ko envie mienu envie mienza envie nan envie nsia na ekosa afi addition abambebu na ediman so abenti amunye ne ntem kakra wadaroma. Lati. Yo na ye demasi nyamishira wo ne adwempa ne o kasa dede na George she timi phone nana o de ofre ni ameji so inti nana George Cranton nana wadaroma edwa ha eya nurses na seven health center no wudi wani di edana chi ne yo no edana chi wudi wani di Merci. Obi sami sa dan yi ho asamodia. Anu odi mai se mekan so se mekan. Adenti. Fi se ye bi achia fe de afron ye. Aw. Mata se kusi eyo January no abahanum. Zenjo ni kusi. Na se kro no san frɛ me se na nko be pese meba station ho na ye di nko na me see you. Na ye tini se da ye ba beto aba no na wo de won sa kan ti obi kru dan no ma ye ti nya ye se mi se no kwase mu ni ebe ko so ntama ma ye e bi se wo se ye mo se obi wi ansa na ya kan se ye brunya na twem sa twem. Enu achi no ye hwe ya na won ma ho anti ye ko office ye ko hwe DC ne kasa no na sama o kan ni se samre no wato abawie ntumi hu ni gina bia se ono na ye beyi no ana se enye ono no wo beyi no dio no se sika bia wo de won sa to so kusi se wo benya DC fofora oba be big man no wa beto aso ye ti Asem ye bai yo kan se nche ye beti wonka enu achi no ye se ko ho Asem kan ni se sika Asem no se ne asi aye no wonya Emma sika Emma se wo de be ye adwuma ye si yo enu achi no pani ama ho kokora no kra wonyankopon mu aye me ye se wo kwa mu ewon gina so de ni bia ma na nseme ma seme ma ne se on petition na ye mfa nko aseme ma se wa tro de ko eno nso a me mente ho asem bia enti no ko ubisa mi a I nana George Cranton say yanhwe dia wo kan no ye gina dia wo kan so a ye beka say ne dis ne so aka no kura wa ban mu dia kire wo o se sika ni ho na opani ipa chowo mitie wo akra juma bibia wo ye budget mfanto so wo ye budget de to so na se wo ye budget ne na sika na anso so a won san enye bi sa wo ye bi na de kwa ne ba no ne Asem no na opani akra se dan se me ya ka se 2 years munio what do one sabe kan me ma kan se 2 years muni na ayambia ya de ye hwe o Facebook yi dan a as dan dada eno masiesie ni kama eno mabaso fefefe saa na etie wo krom ho se de yen hwe e wo Facebook ene YouTube wa Ahenkan FM sa pepe dan dada na wo innovation amaye okay akranti minima da uye emprempren hia wo dwa hai wanga se wakọ baby adwuma na ekoso no na wo kwa no baby hello dwa ha homa avede oteminka Sasa me ton kawai me da se eja na me se wakọ baby a adwuma na ekoso no
Oh, okay. Eja otemenga. Hello. Meti unka otemenga. Ajinsemu di ajinsemu. Nana George Granting acting chief Emma Chimgwaha. O say ajinsemu. Nana feel you. Acting chief. It means me acting then. There was a debra. And I don't buy and sack up and you back on Sudia continue MPP on your comb. In Brent Pay one or your forward woman Tamhama MPP on your cono. Or President Chobabe or teacher name each other, regional chairman and chair mobile and cover video so. Nana I'm a grababim. Nami Busa say I am be a one gas away to an more aqua. Gaha hair center na ye Eddie Amon wako ho. My call several times. Me no kase kura. Hona mi sia ma ba be a se me wa hona me kase. Okay. Te wo kwa ho no. Ye de ehun no Facebook ni say edan ne ehun na apa ni nyoma plaster ne kama aboso. Na wura inside manatiko. Asati ko biem. Hello, say. Me te won kapa. O me te won kan. Me su wa wura danim. Kafra gwaha o mane be hai tie de be konkon ho ansa na ya to aso ye mfi gwaha na ye mra achema benase ahwesa amti die na kan nyina ne sei sesi na o mabere o makodi si wa na fono eno mkodi si wa ononyamfo polasamanso sabe on kanza mu nsha patase o kan kran kirom se nana obuo na ni de skani ho nyese bia me na me pese meye se sikana bankwa de a ada na gwaha hair center ho na menye meye na mesumi dia gimidi se mbedi abanka chepene no mebu amagwaha fo nso enya hair center tikada mbabusa na se na kro no so ntimi mu afode kakra na mo ven supporto enso ahoma na ani amwaen yem point ye to aso bibio ye fi abnasi pa ye ba honorable Jeff Kunadu, the current Eastern Regional Secretary for the party, NPP, and they are pretty ding say Obabe Regional Chairman, Ediama NPP. Nanka, ye the enemy sanko non kwa na eko, kwantengro. Nanko bia ze, adwuma wedi. Se fatia fatankuma de fataje fun kwanti je fun kwanko. Ave hu de ba aboa obi atwa kolokon asim. Ye be hwede bi sie. Hello, good morning. Na pomba kwa die. Ya me na dumo oda tu kra on pa ba. Ye bonu ina chi. Yo, pa cha udin di sai. Edi enkofo do na eneme ye enka chi taxi truck driver. No Asem da. Yo, me Emmanuel Kusi na dwen shada anye. Ye nye production kro engage edi. Ezi asamba na ye hwe udi ede wakokwoto a engage na de ba be vreo. Yeah, no. Let me be a Saturday campfire. The president, Nana Kwame Achene. Mo, Nana Kwame Achene. Achene. Yeah, Aten. Okay, yeah, that's it. Na, ya say Achima Benasi Kwano, mo adroba for Mudi train George on Ukraine, a Kwane Hamupa, and Ukresa. Hey, Mr. Odi, Asem when I was saying. Yeah, Odi. I don't buy what I sugu yam. And I shall me. And I'm a channel. I buy in a channel and in penny for a year. Now, Odi, breath of power of what I be when she's so bad doctor in some for them way. I come here and penny for one on my and Shahan or Moshe. And the one guy's first, I don't call I echo choir so I could head your power as well. And if you are contracted at Adakoda or the Gardner Betty to suit a crab in and so toy, no. Then I catch like a commission of Panasono. And easy. So, 80% bigger or a time by Yana said, or yes, I know what they're done. Is that the same thing? We were problem for may governor be cracker and I'm a criminal crime, which is in the sono. Nana, but she's sitting in one of you, I am a Yanakana Maria Dumandia, and easy. Oh, 80%
problem I have no. I know de papa obe point adwuma na wo tra be ni mu a mata na wo nam nyina wo de wo machi na wo nam nyina e kwa fo pa na na so e kwa fo pa me na dia hwe on Facebook wi de o achimi da barrier ho meboa nkwantani wo na e de obekọ abenase ne odan kwanta no sa contract ni de ogusu na wie na wo nwie ya na meboa oh nana oguso na wo ze bensen onabo ka chere se ko ta no kwa na nya siwade da onabo ben onabo ponkoma oso mana ni ko ta na se oh nana refi la do no ka ta no ka ni ye je pa wa en ka fm oh oso ma ye bibia wie di da o mo di be guso wo ze kwa no mo di kan afere no first one na I ready say ko mo di ko ta no guso ka kama na wo ye consultant Umana no answer baby adu ne awie de ko ta be guso. Okay, the okay na so me di say okay. Waso wa nani so wa dia na je say dia ya no se mo di be gu aro no. E na san say ya de dia o ma san ko so wi mu no. Nti na ye problem no ye blow kwa ne ho. Amatra ko ye ne nje. Me mo baby park me sa ya djuma fa. So na je enyan kran traffic ni police for ya mo ka ya ka me dwane ko akwa djuma de da. Ka be fi achimi da akonka akwa taxi adjuma no. Oh, na je ho kwa na ye kwa good traffic mu extra wo de kwa ne ye. We for no be for body free na ha. Ko we are talk to e friend that uncle ba maybe put that la. Na sanke enso ato de enfutuo na brase kakra mamona. Enfutuo na brase e na teke no so ayere e peja ne ho. Aha. It is yemfa ne sense contractor no etie wa Ahenkan 93.3 FM a ade sadia ba na mo de betu contractor nanim. Oh, we dia yanda betri na say ni ma de ponti a e ko ba sa kwa na kakra na wa wie no na ina na bona baso oh na ma papa na no ye mare no na ni age o se travel na ye fine kan na bona baso ta ba ye nim de be twa o mamu ma kwa ne sanka ye e die sre no se no ma to yi na se o boan de a o mu aye freko ko bi ye ye sre no na ye bre so ye bre pa o hu ye mobo o de o hwe ye driver na ni any passengers no so na ne ki ye because yes kwana na yedi wo so o mo aye e tamoni de pa na yedi tatie na yesre no na ade ba ko so na ya mu bi ha tere bia sa ejina contractor fo na ji se e bi onu contractor no na dwene se onya kwankwa ya adwuma wi ati ne nsafiri hu agene mfaso na pu akoba bi fufuro e bi na sika sa amade man no e meka ne senti na adwuma no so no agungun ho no na meboa menua we ni dia kana dia okay won yaso pusu no ma na wote ne kankan na contractor no meka me ye hu bibia nti e beta ne so no na wadile adwuma no emum wanga sa tiri wasi ayi wa ibone nti ono so nka bibia ye tiri nka nche ono na ye beta no okay ase ku fa da ba na do abaya petrol wa di so no na watu mama wasu na petrol na ndruta nti na tamu ana ya kata ono na watu ya kata mama na tu petrol na do ya petrol oh nya petrol na bro so no ana ya tona boarding nti beka so no na waye okay sanga enga ba fuma enga baka sa ku fa do atu petrol so nti za kwosoro de na ku fa do atu petrol atu petrol so wala nti na yo engachi ya da se mpanifo so pe wasema ka chetwe dia mponkwa ma no aka chem from ntu aka mpanifo ate why yo mepa kwanya we so ada Ahenkan person mpanifo ina ate se da no enyoma yila yo person mi todi enya we video so aka me boka almost 10 person 1000 cities me hu be bia me kopa sika we wo me lodu ya na me kwa wanti oh odi mati tire adie posi me dia uma boma amoma tire mati tire ni na me hu ekwanfo me de kofa so ni free barrier ho me ndu police barrier ho mpo ye du when to come ma me yesi o jeni nyoma driver me nyoma no we me say wo nyoma enye nyoma na mati tire me todi me nko ya nyoma ya free kai atofo ma de ekwanfo na wo so ka ni gidigidi asanya homa no Mama ni kakeme se driver ikoji lo ikoji lo kwa e baba so a e be ya yuro meti mama tobo na wani da so e na me frɛ Ahenkan FM me frɛ me takishi e na odi todwa wodi na to time na wan fa me no ma aka keme se o woni o makatia atokwa mfo no so ejini mle meyi e na me ba ya mama no odi mama na me da na ase
Okay. Me jajan also me njuska na me ko ntimi da Ahenkan fa ase. Ebe mo dia odi me kwa dia ase ubie ma me ya so paso me da ase. Ya da se enkachi nyame hira wo so. Sa na tie. Ase akwanfo no esane na homa no. Akwanfo no. Ya we se benya achim abena se hina. Ene na kasa wiepe na ene owura Jeff Kunadu ebi ene no nwuma dɔso. Dimba chamo fo no nya fo Jeff Kunadu metra se preko. Ene na nwie ni yamna Jeff so. Epuemantem abaso be otitrani ma MPP. Epuemantem so omuto abama MPP pa. Na yadraba fo na start kasa ne be bie telephone line no. E de ama Jeff Kunadu a. Amu visa ne esiri gide anya da mba twa ma gufu ado ma twa ma MPP nti no matoto papa so sa Jeff Kunadu be hwa achima wa bukrom ha mo ba da yan ya be to ba drimi ka ba ye ababufu ma to ba che since 92 munya hwe ye be gukota ya sakoto ni se boom se na adango da do 2024 de meko independent Majina bi papa me nyina party A party B me na me be gina kwantenkro na me wini na me ko parliament say wi ma wie ezu to ayepo ma homa na eta hadwe pa so we Facebook a odan kwantanim ekwan ne se netie he odan kro dada da bia me kasa nka Eastern region de uyi kofo du ankoda na eba he odan kro dada he ateche ateche azacha ne ya won sa no. Thank you sir. If you miss the board, don't miss the mind. Akramu. If you miss the board, don't miss the mind. What that crow no, what that crow that crow papa. But what teacher say about that kwan back home. You better kwan with sa tabro be goes with an intem. Ne what dan yen nam hon what na. And so you could be busy what is it? No matter we. Na say as for tie ba ye ene odan yen chefa. And the gas ya bia na yenzo ye di ntro. Emunya bia ma ababufu nyina yenzo enya bi. So ababu nyina enya bi. No dan kwantanim kwana ache na da ofona start kaza no. Ache aka mfie mienu ne fa ne yesa ba beto aba. Aka mfie mienu ne fa. Na mo de mo ntamfa motomo adwe. Anibie ba aba town no. Na nse na mafo nga se oni kusa nation dream. Ne kusa na nation dream. We yensa nka na yenye na yene owura Jeff Kunadu ntuaso ebi ani ni nwie no na yensa ka na abrase ehene Jeff was afuna do afidi ato high Ahenkan 93.3 FM din Odi Ahenkan Kwame Yeboahi Ghana's international killer abobunua. I'm privileged to have a businessman or also a politician or also a Ghanaian people ni dini owura Jeff Kunadu MPP amanyoko ne nkrabata wo apuemantem wo no ene oyo chochrofo minimara sa aka tu na bro don beto abesi we jani position ma to ho sense you tu wi no beja to ho ene ya kakum ya gini kwakwanum abani ya mo atwe amo akwa ba mejusu odi na apombo ko de onyame adaroma ye de nyankopɔ ase de nyankopɔ ase na ufri na abadu achimda aboabo no pei yo odi medase fa na menchia Ahenkan atifu nyina tifo joso ewo apuemantem ha edase anope de be pia aboabo a na boko okay am say ye nyina ye ni pia se me am chairman yewura kensina kominkisi ne ma me afrimu lokre ewo achimu wanchi nti na ene be kokra abrewa na esem nso meba na mebe kane ho na yetimi kope abrewa krabia wow nti me difa ha na ese mesumi be fa u studio ha na me mo atifu achi na me oda hima aboabo hima nso me ma omachi me ko fie mu de na nso na me de afa radio so achi awo wo mu nyina so achi yada ase yade ochimem ha na egu na nyankopon so adme ne me ne utatrata we ni de toso mienu a yehia wo afidie yi so yiri nyina yo man chekere no man kanko intina yese ne no ufiri oda kwacha ohima checha babu mperifo wi a obakwa chim wanchi
na wakɔboa o chairman na watimi akɔkora ne maame aki kra no credit na sɛ ne adagye ni wanchi o dabi ene de wanchi em se Ghana nyina wanchi na obede efise manyane ntiye se o mampani beba ye maame chief of staff beba ministers miami general secretary John Bodu na mkwan so awoba MPP de ene ye nyina mo beba eba achim wanchi ti mo ba fa kwanfo no so akwa wanchi odi akwan no megitumu se ebi enye anso kakra yeguso aban guso a ye akwan ebi ewo contract so okay contractors no bi be bakwan no so okay nti mesre odaman achimansa mesre se yinya abotre okay na danyara ebeba nyeda krope na yede chichiri kro nokre mi wa rehemu se omampani na na do danko akufo ado adwen eda odan ne importem ha so papa de sie bia no ansana mfie mienu a eda ye nemu beba si ye bekwa koto aba no na odan ne importem ye hunu bibi different menyini sa mfie na abesen ko de tosom yensu no so mienu no so mfie mienu ni fa na ewura mi wanchi kroma na secretary ukohui omo ye wanchi gates mfie na atwam bepem na quota ankan kru no tena na do ba hoi ene no ane na watwi mama start ye gidigidi kromo na manfo ni ani dam ho so dadada se tinga ono abo ni maami anwu a kama anyi madwen se mbezi akwan no eno na manfo edi mu ya wo so wunim sa eno de me gitumu se amanfo be di ya officer se ye betutu gota ni etwa gota eto ho na kwan no still aye meya the inconveniences be bree okay ebre omanfo okay na me wo gidie se enema bia isisi akwan enti a ema contractor phone ntimi ema kwan no so anazi bo ho a no asesa ne nema no kɔ okay me wo gidie se sa ansem ni nyina no ewura amoakwata ne contractors no dinkita ho ama ya hwe kwampa o mbefa so atimi asan aba akwan no so ebiem na minim pa se kwan bia o mode o msa aka ne de ka hosa okay yantwimra wo party a wudi mu akwetene medima ka say you are the chief executive officer of the MPP within the Eastern region eba apuemantem a amanyukuo MPP una aye chochofo a woda ma no ubedi secretary no ube rate modern bosan ma party no odi media me nim ese mabɔ me homɔden asom party no apuemantem ha okay masom MPP papa se regional secretary de ese me ye nia anamo ese me tu especially efa me party for ho de ma ye papa ubisa me party for a omo be kyerɛw ese Jeff de eto a obeba Jeff de bibia obefrɛ no anase obekase onye emfa moa no obeba aba beboa enti party no enema krakra party na administration party no ahokeka say be motivate the grassroots any ade no maye pa wonderful mfie nan a mababedi say regional secretary my team touchy base with every constituency me ni wono tana se na ye dwendwen ya fa akwan a be fa so a se ye ko election na ye betimi akọ ama ayeye okay me ko polling station no mo koye campaign so many of the constituencies even in 2020 elections I jumped from one constituency to the other na makoka wo mo ho ni akochi mu koye campaign akokasa sa enti minim na me gidi se party for no nso ahu adwuma maye as a regional secretary okay Emma your party okay me no mo ntem communication kita hodie say kakra bi obehunu twere na ma send message asase ese mo yesi me chama bo eframagu masom bibi ho pe pa o tu ho anamo na matu ho anamo na omunyina omo saka na ebi ho na mi chesi wo mo especially me research and elections officers
se bia mihia data bia na information bia ene metata o musa na aja ubia ye madom no de aba na ye de di dwuma ya pese yedi nti me no matena yie me no mo adi dwuma ma making sure say all the time no I'm in contact with them at all times ama ene no me wo arehemu say omu nyina ebobotwi ene ta e de abeta machi ewa anamonto bia metu bia. Okay. Safe na do afidi ato a ye ne Openi Jeff Kunadu a oye the current secretary dima MPP opu mantem ha na ebon komo eya amanyosem ye said be aye man be tumpom amanyukuo ene bedi ade eye oman ti so oman be ye amanyukuo ku na eba no se enyina yie na se mu apapai na omo hyeda ne niswade hu bia atwotworo ne ntiri ni ma saa no mama mu nso ebeye na Openi adenti na wa general secretary ne ate safi no uja wakodwa na ato regional secretary na opese okofo regional chairman eden na esi odi BBNC Asem bia maaye nanso ye party mu no ya na obia owo political ambitions ana obia oye politicians bia na ya na ye prese ye beko akoyanim. Okay, we ye adwuma we na wo hwe se o ma ho keka se de masom no megidi se me komanimu a ekoye bibi foforo wo party no mu a ebeboa me party no na wa wo hwe wa ho keka no wakoma edi nkomo hwe wa adwen mu se metimi asom ewo different capacity a na wonso wate asibu na wa hwe aye adwuma nya me ncha de me chama na enne yeko boana mana kra ne maami iwra kisi oso wankubiem wankubiem yakofa form wankubiem international say kwan no eda ho se esese yenya kanifo foforo obeba beboa ahwe region no eso na no na me hwe maho keka ene enema maye ede aboa eastern region na me gidi se mikusi me chairman nanan a metimi etieti anempa akese enumu ede aye adwuma aboa eastern region ama bibia atosin ana bibia ye presi ebesa enya no eno so yensa etimi aka eno nti ena megina mu na ame bontoa ese appointment for delegates for omonfa endomme tumi no ekuta wo ye party tumi no ekuta appointment mu ha delegates na no constituencies no because your party region ye can region ye nto about region ye to about constituency and polling stations. Okay. Enti constituency for no na ye party tumi na nkasa ekuta wo enti no omo epone ho kakra chem na pone ne de kakra na achase apone kakra osuedru apone kakra ofuasia iribia apone kakra sa across the 33 constituencies no bia pone ne de kakra na cheze ye de abre regional leadership ye yi mpanimfo bi say mo na mo meye supervisors na mo nhwe ye so. Okay. Emayen na ye nyina ye ntimi nkambom enti se wono pone onitumi kakra no mo de mamia eno so na megina na mahwe sesa tumi no ebesan aba won ho efi se tumi no efri constituencies no. Okay. Na yaba be ye supervisors yahwe yaboa omo nyina no na yetimi forge one direction de ye party no akonanim. Okay. Now obibusa say o chairman anko biemu ntina we decide say o kona na asenka chairman ko yanka Jeff Kunadu obekoso remain as the general secretary for the region. Debi say enka chairman ko ye kra aka meso metiasi mu bi. Okay. Di kan say na ambitions o ye adwuma bi politics ye hwe mpanimfo a wo ye party mu a bo ho be start na o ye polling station executive hwa na o ye adwuma osomwa na ne nkrofo a se o ene kowanim obehunu aba be electoral area coordinator na odimua obehunu aba be constituency executive. Okay. Na odimua obehunu o ye MP na okoko nanim bo ho a na watimi kura aba be ye minister eno ne ade nti ye nyina ye nature ambitions obia dwen say politics na me ye na pese me kokko manim
na me nso saa na ɛda makoma so sɛ mɛko akɔmanim nti na anka ɔwɔ mu kura anka me nso mɛkɔ akɔkama sɛ makyerɛ delegate no na ɔno ahwɛ sɛ wɔn bɛtumi de tumi no ama me. Yo, MP Pamanyoku a ufiri mu ba no botae ne sɛ ɔmo bɛkyekyere ɔman no na nipa dodoɔ ho atɔwom ɛna ɔman mu hanso yenim sɛ amanyɔkuo bi aba abɛm a wacha mfie nwɔtwe na Ghana fo no sɛ wo ho na afuro mu so amanyɔkuo no na wamamuo no ntotoyɛ ɛna afei de aboro so amomu ne yato aba de atia wo. Last election ayekɔyɛ Eastern Region konyo bi wɔ hɔ a mugyeegye mu a amanfo susu sɛ maanya ade ebi ti sa akwatia eni ayensu ano sinyame o adom na omanfo e delegate nya mugidie e di two mission sa can you guarantee, can you assure the MPP say seat bi ti say ayensu ano eni akwatia eni mi say MPP fo seat no mo sa betima sa ka biom 2024 odimi da say ni edi kan my main can say I'm not proud ese ye lusu akwatia eni ayensu ano na apa manya so sure mete hona medwen ho a me ya if you say mintimi nyimi ho mfiri mu me I was part of the leadership. Okay. Ema ye lusu ye na minnim ni entia na woni mu dia den na manso ano ubehunu na aka akire. Okay. But on the hand side minnim nia a course ntia ama ye lusu saa seat no enu nti se me ba na se won di tumi no ehye me nsa me bo me ho modin na makope anu aduru ifise se wunya doctor nyahunu yare ye wo de a ene anu aduru no obekọ hwehwe de aba na asa yare meti hei ewie election ye bu nkompo hwe ye chi no mimmehu yare ko a na ehye ho nti a ema ye saa nkonwa no ifiri ye nsa no enti no eno ane se me bebo me homodin na me ne saa constituencies no ya ye adwuma bom na yakopa anu aduru e de aba. Okay. Na aduru no aba be sayen yare enti metimi amma MPP for the greatest assurance say womo ebdom me na womo de me base regional chairman me bo me homodin akwani asanyina so ama yetimi asan akwaji yen seat na ekamu no e de aba. Okay. Jeff, kuna do enim no me personally nim say we businessman na de minimu fa won so bibia wo de won sa kan so no wo hwese wo de kwa wiye pa na minim say we groundsman na uni nipa entamu nkutadie ne so no fantastic solid sa ne ye ba behu say wo de beba the leadership of MPP in the region and politically there ana mutates ne sesa odi me background bebia ye wo me ye kurase ni pa. Okay. Ye titi ye kurase na homa so ya na bi ni yemu. So ni bebia wo free. Ni bebia me free. Nyame che ma de ma me kotena brochire. Bebia me kotena ye ne friend in Norway. Open ni pa. Yes ya wo ho pa. Ai odi eno de. Ti na o sa tikwa no. You do bebia. Northern part of Norway to me boom -50 degrees. That's right. Odi uti wa which eyes bro bo no aso aye kokko. Obi de sa pre wa so kra beti ato. That's right. Na Norway am kotena ye no. Se wo pe nipa wo nipa ho do ne ahobrase a eyesa oman no. Omo ye very simple people. Say president and prime minister and Kobe no kita no bag. Wow. Oh yes. Until recently 2001 you need to America no. Until so recently na prime minister oba not three. One ne citizens ne three. Yeah. Oba obejira station no afro ni train. Na security na no den wo ho nti obi aye free anasesen. Debi chese. Sa ne atete o man no. Odi uko who do Norway Oslo one thing so if you be no I to all of home. Hey, Debbie. Ukwa one say me say me fi ha. Me ko du fi na me pon me fi dan no. Me do misa so mu ani machimi no mawura mu. Nkwara na ko school anu so obura no akampo na tumoko. Obi e ma me fa hwe. Na nsɛn na ja
no bon kitten security terrorist ni amane no oma bifu up security no mane ade. Okay. Ka first no una mo politician ona ni baby. Nti no me sua sa simple life no. Efri ho. Me say me fie krase. Ena baby a me call ya me kokko mi school ni mane ade no. Me so me call ya nipa ne simple. Obia ne o enam nkomodie ni ade chese unhu se we kura ebu sika nti ana we ni sika. They are all very simple people nti eno so be shame mu ama a shape my life nti odi se meba beji to me na fe na meba be mo ma me ho so de ebi nsi o mabra bomu da because it has become part of me said me tie a ne party fo hunu me ewo Eastern region ha say me nam me ni we hia na yesre obehu na makọ we fie na me na akọtana ase ne ye bon komo ye party fo ebu o me nam na me ko ba bia me du bia constituency ni bia am say amame ko say chairman o ha na ma obehu na ma bo wura ni fie chairman wo ho ma akọtana ase ne akọtana ba bia bon komo na ade esa na ejamatu mi ka na. That is the way I me party for atra ewo ha nti mase me meba benya chairman na fi me ba beye konkurun chinchirin ewo moso ma bida ese me ba beye bibi na me ni nipa kasa na me tiatia wo mo ana se me ni me constituency bi kasa na me dia homaso na ni omo kasa enye fe eni sebi atenidie ena eni omo ebetena na bekasa ebi nsi o mabra bomuda. I will even be more humble. I will even be more say me nipa sebi odi me pe nipa bone me bibia me ye bia madwi mu ye fita mani jepati adwuma ne ho. I love people. Entina omo ya also obia Jeff obia timi ba manim me muna manim me ne unhia. I will make it easier for you to approach me. Sa na me mabra botie. Okay. I make it easier for people to approach me. Okay. Enti enkoba de biara da se me kwa kugina baby na obi ba me nchen afei de me chama nti na odane kaka mutubi na manhu se na me frudua ewo forufori afram plains abontin so ana. That's right. Mintimi anyimi hu mfisa ade no muda. Oya politician there before say ansana obetiasi from kwan obedi kan de na wo I say obeso otonsumu no obe check is ha mu wa na ha mu otiansa say ukwa grounds kakra say na amafo esomo delegate ombeto aba ede yi chairman secretary ne ehonko ne ba no with regards to who position when you abre say party mpanifo oto aba enya mugidie mfenhye wonsa no say na form tie ukọ form no odi metimi aka se eye pa na mefa kwanya iso ada achimansan block ada ona se papa ogia omo agime ene opepa odo a omo yi kire me no me ko ba bia du ba bi kura ya na adane me anije areho mroso. Wow. Yes, if you say fear delegate say John Kato once and oku no crepa na nso woni nipa kasa utimi a feeling in your heart as a nipa ya sem o ka kire me no ya sem papa ya sem bia ono o ka fi na kuma mu. Okay. Nti no me da MPP delegates constituency executives are what Achimansan block in Eastern region me da on us because omuchidomo a omo bomi no mami yedu na me kaze bia me kwa omemu na menya sa support no kra dodo. Okay. Nanso omo agye me papa ofel so papa. Initially hunsanka Lone Ranger unkwa na wate asimache say o chairman who dey da so from nowhere any artist say obi nso abukaf atiesim ti si a chairmanship position wo Eastern region nipa in April sisi aye mienu moye mienu ai na say bako no say yesi new dwabe okofo ko nso si chairman o wini no kre o nansan ya no na okopre say obedi constituency chairman dina
ye de ye nema nyina na obi anim se obi be free chiraba nanso agro we ni de ye nyina ye de adehye na epra kunya enti no ono so tisi mu no oyo odehye edi hu bia ba mu ana dabi okay eno kra no odi metimi aka se aboa me kwa benso aboa me kopem se obi anim se de me opponent no ote okay obi anim nyese oyo hoho wo party mu ya chairman for ne ade o ne na asom obi anim no ni suban ne ne nema oye obi anim no enti no me du ba bia ya me tensam okay enti no na ono ye chairman for a constituency and na wo ye regional secretary oh na se wo akwabam no mutre media no mutre kakra okay enti ono no de no afei no person baba be try region no ahwe na mo manyoko na mra ne ma wo kwan se Odi Ahenkan se obe constituency chairman ya spending resources e dey organize election no oba be gina nyame na dom wadi nkunim na wotwe mienu ntemos me na medi nkunim asa agya to me mpebiem me kwakokopre foforo amanyoko no mo makwan sa ya manyoko no e makwan nanso gise o resign efi opposition ya ekuta ono na wa waste party no resources no de wo ho but your constitution no insikwan oh okay and can be bia mfa ho say we waste party no time and say o ma party no bre wo ho bo wo ho ka ma okodi we ya na wujaya nimusa okay bia fe na mpanimfo ba dwendwen ho ne ahyehyɛ emra bi sa de ya ene nti no otimi contest na party for no abon suntuntu ase bia yepe ana se yepe nti ewo hopa se yenyina yenko na party for no entu yeswaba wo mo ana ese ekire se yetumi na kutan no yede be ma so mesi ana yede be ma obintin okay mami kinka message kakra man for de gu Facebook live na yenhwe se asemisa bi be free ho aba Michael Ajano 1 and worker say good morning. I'm watching live from Kwabenya. I am NDC, but I like Mr. Jeff Kunedu. All my friends in MPP talk good about him, so he should continue the good work. Also on NDC ni, then so opwase mezan sene na for MPP mud ekansempa efa honti. When we nya adwuma pa wo ye no. Okay. Kunedu ma so see Mr. Jeff. Your Jeff, our Jeff, Obia Jeff. Victory assured. Osi masa odada na enya dia sama obububa na ehu onya bedu na hunye hu. E wati asim no bua ekoloko obeto from say team Boaten kwaku ena eka say osi Jeff we are very good leader na ye hia we puema ntem se de be a nkonwa bi ensa nka no kwan monsa ebeka na akate na eka say wasi de ope e wa Jeff no say Jeff is free to everyone wasu ni obi aye fine na say we is skani na de na wo ba from no be fine sir Odi sabe sika ubetimi atam 1 billion dia betu table yeso ha se nipa me fa mfa nyi bribia sika no enka hu enti ne me no me prioritize enipa echin sika de ye adwuma ye pre ye nya bi but se enipa enni wa brabo mu a we ye mobo if you say sika ne be gu ho na so wo yare a gise nipa ne ba be so mu na de drama wa mo wanom wokọ ahuhiahia bi mu na wo anya nipa e wo won chan a odi obe ye mobo timi de me yire me ho me ye adwuma sika no me pebi na nso me man no enimanimu kan okay me ma enipa ene ben me nipa eni di manimu kan nti me wo hoi odi se ubisa ewa puimantan mu ha me boa nipa papa me kakra me nya no me de boa nipa yami shao se ebeto na obekwa ahohiahia mu de me wo kakra da ho a bekwa koyi di aba obi bebusa se edien sronko ena Jeff Kunedu be ye chairman odeba because wawa can say you were part of the leadership in the region towards the 2020 elections
ina MPP ewo Puemantem so no sebe impeders woni ma enya kanfo nko a manfra ye wo krobofo ye wa igbefo ye wo mpepefo ye wa chemfo ye wa santefo ena edi afra e region nim ede na wo ye secretary ni wantimi anye nti a wo peso ba chairman na wo ye de ma MPP within the region. Yo Odi me da se eye no crepa se MPP Eastern region ye it is a salad bowl. Okay. Ka salad bowl a obehu salad no bibia wo mu bi. Inkini nyina bi wo. Bibia enti Puemantem mu de ye ya chemfo. Puemantem ye kwafo. Puemantem ye krobofo. Puemantem ye igbefo. Puemantem ye kwamfo. Puemantem ye nordness. Sure. Aha ene ye dia. Puemantem ye dia. Puemantem ye nyina se ye kroba chem kwawu ye nyina ye dia. Okay. Na se abeyo NPP ebe konanim no e was ye different leadership style. Ye dey ba be some first and foremost your party for. But you were a leader? Yes. As a secretary? I was a leader as a secretary, but not mina enye mina mikuta final to me no. Okay. MPP said ye shishe ye niema no. Ye wo chairmanship as an executive chairman. Intino se secretary ubeye bibia jese woni o chairman no ne whether executives ne ma wo sa to me no say koye. Inti madwin ne me niema ewo mi mu no. Se bikra na se metimi aya. You have to respect the authority of the chairman. Nyasa akwanya na minti minye. Okay. Enunti na me prese me ba be di chairman no. Na me be di chairman na oni yen madomwa. Me de enema different. Ene ba me see me free be a servant leadership. Servant leadership. And also ne den akania ye de som. Osom akanie. Osom akanie. Say enya se bia o bepe abenti na o kasa akire se de yen mu bia ye ben we nimu no sa na o de ba party ni mana Odi sa pepepe na me de ba party no ene se ngam bibifo anya eno ne de enti a me bonto ase won nye madom ifi se Odi me de akania e de nipa be ba together na me de ba me de akania me de be example enti ne me chairman ubehu na ma beti asim achim da aboabo ne ye campaign house to house. Oh, okay. Me chairman ubehu na me nam asojaman akosumu ne ye campaign me ne wono ne ye trans ne ye dwendwen ho ne ye hwekwan a ye be fa so a ye betimi aye bibia aboa ama constituency no atumpon. Enu nti me ba be ka MPP fo abomu soron kokra so. Division in frictions e war party ni constituency no. Are you sure say unya to me say chairman ubetimi de nkabo mu na ba? Bibia e wo ye party mu ba bia problems wo bia odiminim. Okay. Enti me ba metase na bako ni ahwe na me ne afane afa se wona enka wona wanchiwanchu won ntem ye betana ase ye de anoba baye ye bebo modern ase ye be yiyi ne bako na yetimi aka nipa na bom na ye de sa anka bom no eba wa hobrase mu ye be ma ye party no aye solid na de akwa koshia 2024 your friend will breaking the 80 no. Okay. Techi Mensa says, hello, good morning to you all. And I believe that Mr. Jeff Kunadu will win hands down. So don't worry. I say, Ondo Ojidie say, Abandi Ekeaneke, o the BFM. Jeff Darkon, Glassworks, or no, ewo. Amasama and Trey Jansen. I say, Mr. Jeff, you will surely win. Don't worry, cry. God is in control. The Obas is here, and once I go find the constituency, I go run and transfer. Yeah, the regional chairman, but you don't see why you need regional chairman now. There's only post when people be more. Minim se ordini dibia na to a ya party amamremu na was set by this time no ordini ni dibia no ato but isa nzam ye born 20 min call regional office won ko hwe say letter be abasa okay se o wie na nyame e de dum media ene na kire se onye executive bi mu wasa constituency but obekoso a ye party ba mi wo gidie se obeto aso asom MPP no ewo
kwan bi a obenya bia eso. Okay. You have not given me permission to say this, but I don't know. Say, me giri say me council anyhow. Me dem yensentwoni am adwuma Ahenkan FM ni Peace FM. Na ade ba ko a wo owura Jeff Kunadu me pe wasem a me nye party ba. Ba no kwa na me de nam. Kama kuma me de me giri say MPP fo enya mu gide de 2 minutes sha won sa ebebo mo ne say emfa won sa wo waban ene wa manwuko ne wa bam. So wu bibi na enye ana office ebebo aban no ye na bebo aban no na bo o man na umfansie. Me ye story be e Peace FM. Koi papa. That was Achimota my 7. Bridge overhead na se no. Na mrante bi sisi kiosk ni ade ho. Wo do nkui e Eastern region. You alerted me. Wo frame me phone so bo na se Kwame. Mo mfa mani hwa ha. Me di mani hwe ho na me koye story no. Within less than 6 hours. The na e koso na ye illegal, it was cleared. Yes. Sanga obi a kobeka so obekotia ma manyu kobekotia ma ban ka obeka she carpet ase ade ntina wote say ade ebebo Ghana no, you don't care who is in power, you try to tell the journalist na yetu anamo na so abapa ade na wote say odi Ghana mpuntuo no enye party enti se bibi etochewa me kapa na within MPP circles and so on. People know me. Me are very objective. Very, very extremely objective. Me who are there nya. Irrespective of say me party. Mpenimfo kwa woman me twa adwen so. Me twi na ma. Me fa kwa fufuro bi so. Aye. Sada na me ye na. Na ma frɛ me colleague me MC ya no wo ho. Na ma frɛ na ka twa na adwen so. A couple of times. Yeah. Them emfa. Nam say no. Say ye ni say dia. If ma mansan aso ate. If say say de na ye free ho. Na me frɛ o. Na me sure say me srɛ wa aboa me. Ni enhwɛ. If say wo tran ho na ye honhon say ma ban e na wo so nti ade a e kɔ no enye na nso ma ye din a. Ba ne sa na wa na wo ha wo. Wow. Na wa na how nti se me number bi na bibi enko yi a mfi mani enhwe ne nhwe han me party mun nsem a me gidi se enko yi me twe me party mpanifo adwen si so me ka kire won ne mpan bebre no so no ye boa me ema ye ema ne ye we say okay within 6 hours na adin ya be clear free one say I hear big news for the whole Ghana. But people didn't know say una huma is a green light no. Eme ko is story. Ochi obo. Ne dase. Yene mi say money delegate e na enya nkomo twetwe delegate na akeka wonsem de akere om. Ube mi ogidie say obewi ni sa abawe because of enipa bani ni pesua oye eni akendie honhoma minim say ewo mu. Ne dase. Uwi ni wi a we party regional chairman. Unya Eastern regional minister. Unya minister in Nanado's government and I will be over government. Yan poemantem for a ya disheti a poemantem no. Yenye party delegate no. And for so ben ye benye free chairman Jeff ho say I didn't pa bo tanechi ni enso can be a chair delegate for say Masa Okono Monfa Fnanen share Jeff nsa. Ye say adwuma to me be come sa. Yan ye ti Eastern region no. And for so ben ye benye free o chairmanship na obedi o region no. You di me that say ye wo party administration and your government administration. Sure. We must say party no ne wo aban no. Na so e wo clear distinction. E wo emu say ye wo regional administration no wo ho. Ono na ye hwe wo mo DC fo no mo ne ade. Na so ye party fo is say ye ne wo aban nti no. Ye kasa omo tie yen. Okay. Nti se bibi etochima enkoyie na se me party for eno me ka me party for a enye bi a delegate nkra ba party babi a ono o yes sympathizers ma MPP efre me no twema dwen si bibi so a metimi abopini me regional minister ana se me DCEB ana bibi sa se oh yesre mo a monhwe ade we wo ha emayen na mo ka mo tie no. Oh, ye can omutie. Okay. Ebi kura ya na omadwen emba so, but
ye party for na wo ho no wo mo na eto abama yen nti wo mo na betimi di information no abre yen nti wo mo de bre yen party leadership na ne so so etimi di akodan government leadership ese ya pu mantam mu ha kruwe so ade we ni na wo ka akwan ne mo ne ade e betimi akobọ prin ya minister for ya esanse ya party ya ne ya wo aban ni nti e betimi akọ ne akobisa mu se nkwantanum ya ne dan na bia explanation bi wo ha na ono so di amayen okay na say o matimi aboa ya ka kire contractor ne sa na ade we say o koso ntem na okoye ma ifiri ho mayen nti ye boa yen leadership no the benefit bebre ebeba efise party for ebetimi approach yen enye delegate nko an se obite aboabo ha na bibi nko yie na ofre obiti se odan constituency for ibi na se electoral area coordinator no wa friend no say ade say ni you ono coordinator no wo me number straight ana so okobo odan building amane ana say yewura kwesi akwa amane na se hia say so omobo me amane quickly obebo me amane na me so me di tumi kakra ekuta me no me di approach baby a esi me approach ni ahwe asem kwa ho ni asisi nti edin faso bebri ebeba ni di kan MPP delegate no because ye ba beboabo wona no ne enu na koye adwuma na ne atusu mienu nso so no amantimamufo a omonso bia omo bibi ha omo anaso omo ye MPP for omo betimi de atudwa ne yetu hu anamo de aboa na de mfaso abrewo da ben abato ne baso meminda be pepepe ne na wotwe pepepe ene na wotwe ai na se ne na wotwe meba boabu na che esutwe obaba aboabo anwumre eno de by this time aba betra ha ne de na misa fe na delegates ne ba na ona be kire ona dwen ato aba amame wow na ebeduru anwumre ne de mi wurade mu gidie ni arehye mu say that is my next question. What expectation from delegates no ene na wotwe saying me expect say delegates no ebeba abeto aba ne boom e de amame say me medi on mu kan say chairman e wo Eastern region Empanifo se edu amanfo ani aka ya no nya se bi a 7 producer Jeff ye obi a minimu ne nti Ghana for do etiemu peace FM na Ahenkan FM ne de omu ni se me no bia bi I quite remember the first time I knew share afidie we so now there was an issue where war then Chembo district I akekano school bi ani asi wo ho mana akam o tra video so share boy said the next time I umra ha no na school ne bia no production team for assembly dikan e de betu wani me say by the grace of God and the school no ye bia no e da mo say o contribution ye dan mi fi ha da no me kokun tokwa e ma say school no de u bi say DC no kro ba ka kire o sa e na me free contractor no ni exist contractor na fasafo na she ni butum yes oso mi school da so mi school no I'm a friend, I'm a son, and the castle. Giddy, me friend way, no my friend way, me friend way, no my friend way. And now, who has no idea, no, a kakon, and ye, and a ja, kakra, I check a cram, dear, but now, and then man, I walk on and human could tell what it was. I see a titimuansa. I mean, Charlie, and then Quarani home school. Over done. Na so umfredi a hontade na ofa bobo na wo to kwasa so umfredi ya na hame no krepa no but I am ya na hame if you say o hwepa say ade we ya ye say nipa eye we na ema obi ho to no nipa foforo obi ho to no na bia o twetwe ne na ase bia na esese obi obesan krata binti ya ne ha me na e boil me up because when I see people suffering I feel that I am also suffering inti mintimi na eza me friend na me can be na me yes just to agitate na nipa na koya de no na nipa ho ato mo okay into all my fight I fight for people and ababofo say me mfa say me ntu anim so what me akon ama akeka no fo the Chembo district akwatia dia ene ya nso 2020 omo beto aba no
ɛna umbeka kyerɛ sɛ aboabo kwan de onam so efa aboabo ahemfi akosi zungu ho no won be gunu kota ti Nyankopɔn ya adom ɛna odi gya to odan market nim ɛna ti na yɛ mampani ma ha ni your mampani have no option than to come and visit Kotokuma Ahinkuru Achimda oban so enye de obefa boabo ɛna mo kofa ahwibaro sese abo miensa mienu bi de begugu kwan no so mampani ba obo say yes aboabo kwan no ye be den ye be o mampani twa mu sie wi gwata ombebubu ni nyina opanu do wi afakuru hwe bepem ne hwenko so edie na obetimi aye na mo be na betimi atudi afo agin mi se waso enhye oni delegate kasa nanso ye da asem we suma wa ye hwe mi so betimi atu na mo bi aboa yen Odi sisi aye de ayame asem foforo. Okay. Minim se de ho asem etie. Ho asem anso ma dada e. Eno de me kase minima na me boa. Ene maka kyerɛw. Enti ye to abaye wie na nyame chema de na me ye regional chairman. Wonderful. Me bisa ho asem se ade a Odi Ahenkan kan na se munchire mu bi wo ho a mete na se bekoba se ye si dan na nkwada nko mu school na contractor desafouage no botomu de ene de ene metumi akon ntokwa but kwan ya minim se de ama contract o se mfa ma yo se ye dan yo ene de odi mi kokon ntokwa hwe anu bi akobro mi o. This is the reason why me pe wasem say I am anyoni bia seven brothers anima oh we me to aba na me me simple cry there's no onim ho maache there be enti wa kan kure say two mini bedi unsa obetu ho na mo abusam say contractor be ni kura no adenti na bi adwuma na tia kam na say emoa bi wo ho a wo de aboe ababoman sir yara say ansa na abekokwa no yemfa afrafo ba miensa bi na enum memfa enum 5 enu yesu Jesus say 5 letter words Jesus no adechi ana yensia adechi ba ko 7 is a perfect number pew na za Jeff na ekro no mimi momu de e ba Jeff kuna do am ye bias Peace FM me ye bias Ahenkan FM me ye bias adenti anu so nje se wa wadwemenka de ntia me ye bias ne say enipa no ma ben no me hu nipa su ene nipa ban a oyo timi susu say omo po kandini bi wa promantem a obetima akamu nyina bom na ne leadership skills no awia be bom na obi abehuma mimi de metu chama Jeff Kunadu that is me neno na me gina so dia say delegate for ne say mo yesuma 7 period semani mo benyansani ne nsuma na motenten momra o mano so 0201944485 0201944485 and 0554820910. This is the best radio station in the Eastern region. Ahenkan 93.3 FM. Good morning. Good morning, Odi. Orisha ba France anaga safre. Odi we ba itu ni Achimakwatia. Achimakwatia. Jeff Kunadu place obeye regional chairman for MPP. Sana hu ni kasa ene de opaso oyema manyuku no. Oh, Odi. Jeff de wa obetimi aka ni wa sembone na wo ni pa no. Menye so se wo ye asini. Ana wo ye grassroots. Jeff for me ameka se oni mi pa. Na we are delegate. Pastor menye delegate bet me grassroots communication. It Jeff do no dey make an what ya say. Okay. Jeff de no jo me de delegate for no ye peni pa obetu na o kan o se sit na aboyen obetumi agi ama ye peni pa party no nimu ni modern boy na o keka ni bibia eno ane Jeff ye sere won to ama apampa ma Jeff 2024 no Jeff no betumi aye eduma de ama ye we stability odi me da ase Ajegon line na say you know. Hello, good morning. Odi. You kwani ku Pacha France anaga safre. Akapini o me ka free kwa obifon. Nice how here live on Facebook. Me talimo den. Yo, akati we dia makati susu ntam ne yankwa. Aso we dia ameda afuna konya odi amana do pa mesia ona boje crossman am nyame ampi ona bode vi sofoku anka. Okay. Na ne opponent na onene bana. Kase odi ne constituency pokra eden edi agro. Na osan ye obi so ono onim ne left, ensan nim ne right. But me so ewo pema na so what so so be regional chairman. Enka on sign ko pre-post eden ewo constituency. Okay. It we met delegate omo kwakoto aba ne say
nipa wako pray constituency chairman within 1 month program ya waja ni Peter so ato hono no mesre delegate omokoto abana say jafu de wo mu dada ana de wafoto amana fe ne so ontiri se odebeden odebebo mu ti mesre delegate ekoto abana say omonhwe onabo japradu aduma a waye den waye na yemfa apiema ntu an say ensa nensa ne dia aka mu bia so onkopema yo se me da se papa oso adwenche na ade aba no ba ku bi ke maybe sa Jeff ansa na ko na man voice o Jeff na do a step down nipo leaking for ma me first one abobo a charge ago so Kwame na ya Jeff o so a step down me so step down go di Asem na na so go di dey we o good name. Hello, good morning. Good morning. Oni shabel France na ga sa friend Kwame prof ni o. Hey prof bibi abakọ there. Kwame na say o mo da akra. Me say na say na adwuma bi apagya wo Peace FM timi gya oba ma so be hye fa che me. Kwame mani aje oboba je friend e wo studio ho. Ma me chia le papa na yo fa adia kokotoko no. Ye nino abro na yede me kasa bebre nyamishira na mbeta na chi se ye ogehwe no nsa enka ye hia kandifu a obetumi aka ya bom na party na atimi afa no ntoma apafra ntibi won shaase ekura no se be yemu bia yenyo bia kokwahwe abafo kura no Jeff Belfrel wo busa wo bra bom ti se ni ade emse kandifu sa ni bi na ye hwehwe Ati Kwame, yedi me frɛ ya enkransesem me frɛ fi achimu anti se se me no kafe. Na Kwame won so ye bɛbɔ abaso so otimi de ofani kasi ye dai. Apa ho. Na delegation so ahwɛ na ɔmo so apia Uncle Jeff me da se. Papa opinion no so free. Prof, free achimu anti. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chat for sanaka sa friend. Mi pacho mi kasa free atani but mi wacha se kurasi fia. Okay, pacho yetie wadwenkyere. Mi pacho bebre. Ngodi ehiambo. MPP for ngodi ehiambo papa. De pia mo be ye champion na mo be che kan na mo ni ayi madi. Omo cho bi pen. Papa ayi ba e kura hade. Yenibi. Ima ani dan watani o. Miti asani. Anti mimi se kurase fo na wata te ha no. Na bre. No bi mba ji uso be ya politician. Sare no man you should double bar, me you should sing. Hey, boss for bachi wo. Omu kumi. Mi kumu dio o die ni mu di sai. Wo be ya politician mi kuna. And then we are my uncle radio so. Hello, good morning. You're going to go back to France, I'll get some free. Yeah, I'm going to say about Hatchet, Fatcha me. I disappoint you. Hey, Gafra. Watch it. Namia do Maba. Jeff cannot do the Maba. You can, I'm here, I can't see for you. A chief for that was it. It may for more Ahenkan FM in Amcham in our nursing. Odi, what a pass and Odi Papa Yaba. Papa, my Oboba can watch them, not maintain a voice. And not me who need face that, but and then my show Facebook Mahuno. When we know for Papa. Nasa one chidia, I want a current chairman free. Oh, dear, all the money in your throw. And then we see any man more than you at NBC when you come to. If I didn't go to the bed trader. Mukwanoma. Oh, Odi Mamma Kamasam. Now, me said that good for stay. Yes, Romo. It's not Strom, the Nacopo new Epomacho. Says the Kalia is the only flat, I know laptop no mojino, flat screen no mojino. Munya, I know, and me won't go to you. You cry, and fake. Never, Papa, who could go to the water of me, no, not for nothing. So, you said you wait, I had a Papa is everything.
ye tuma na papa ni tie de kasa mu se o ni pa bi de ma isiredi na oban so e bompa ye me nya de delegate me to bi na so me bompa ma so wini a on kai isiredi ye kuro wanti etu oda kwan no se de obetnya ye fa ho bia onyo fa ho kakra ma yen ye se ne bebre that's what it is. Anwa yazia da ase papa ene wadwentire. Hello, good morning. Good morning. Last but one call. Me ba cho first so ka se free. Kiapia, ka se fa boabo. Acheba boabo de she mpacho yeti o. Ayo, person bisa secretary. Wo mo taban na area. Tom be transfer aba reconciliation, aba free oda delegate for now. I'm the acting down Pam from other reconciliation. Asa we a delegate. Your delegate. By a Pamu. The I'm a Pamu na Banyanto. Aha, ne, and your Dana Minister, police for a conduct election. By the way, because we have a reconciliation. And I'm paying Yankamana. Okay. Obey Yano na Black Muslim bisa say, Uka ne Kasa no so a ususu say, Ujini di say obey chairman obetima boa MP Eastern region. Oh, it is in Kabumna, yes, Nemu, Femia, the way Eastern region, Mr. Tabari have for that, and I MP now back a fear. That chief, what did over when we know that's no upper Puna, but Copa Moments and old ones it became. The man a dent in the internet. What one it became near Pomiano. Music in a few years, in a free. Making a first supporting from a new one. I think it became near Pomibin. That's the way to getting a back of here. I would say, you got some about and Ramsey to look at time for Bia or some about Juma. This is a possible 3,000 plans. A Juma, you know, our woman, I'm from Brianna, and I come now, Mumana. But you young mammy. Mate, we will be young mama. Final Coney. Good morning. Morning, Odi. What is your bad for Saga friend? Oh, MP3. Odaba Code. I do never million. Achiman them now. You, Obani Jafrad with you. Odi? Yeah, Minia. Okay. Over there is there. Yenia Kwajo Bonkumane, Kwetiaba, Honorable. Engineer, what do you have? Into you there? And you was your Kwajo Bonkumane, tia, where Jeff Nadunetia. Where Jeff Fredwell? Aye. That's 1 million. Boniba no mayo. Boniba no mayo. Okay. And on the Major man for who I want to mean Tiasio. No cry now, Cano. No great. Enjoy your man, Penya Bedi actually. That's it. That's MP3. Yava Avrevon. Okay, one for you now. Hello, good morning. Final call, please. Good morning. Upon Boko. Oh, Yanko Kwado, that's why. Boko, we did say. The Pacho God is alive. We have to order. Order God is alive. Pacho, you, Pacho, Uraja Funadutia with you. The Pacho, I mean, Jeff. That's it. You have a penny or Bobra. No question, Mr. Odi. Mr. Young, na the Kaka, a woman, men, I feel, let's a party, Juma.
yɛmfa ne bi ɛmfa ɛnkyɛ kakra ɛna ɛbɛyɛ a yɛn bi tuma bɔ party na sidom ne akɔ yɛn yɛ papa aba ɛba bɛsrɛ wadi dwuma kɛseɛ as a secretary in the region na yɛ ɔbɛsɛ odi region n'anim the chairman yɛn nyinaa yɛmfa yɛn mpaebɔ ɛmfa ɛntaa n'akyi na yɛnsɛ delegate ɛbɛto aba sɛ etie papa yi kasa ɛne sɛ ne ɔyɛ ne nneɛma a obɛtumi abɔ eastern region ama yɛakɔ yɛn anim yɛkyɛ ne sɛ obi deɛ ba nɔpa na obi deɛ aba awia ebia wo deɛ amma nɔpa no ebia awia wo deɛ ɛbɛba nti sɛ wonya botrɛ kakra wo nsa bɛka wo deɛ no ama yɛn nyinaa yɛakɔ yɛn anim odi bi nka bebree yɛ mesrɛ no sɛ awurade ɛnka wo difo wɔnka wankasa ho wɔnka yɛwuragyefo ho na yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn anim na me sɛ ɛyɛ dɛn a breaking the age no mmerɛ kakra ka wɔ yɛn anim yi nneɛma bɛsesa ama ɔman no yɛni asan ba MPP no so yie ama yɛn nyinaa yɛakɔ yɛn anim ne da ase obi ntoa so Yansu ya dase obi ebeto aso finally yeba ora Jeff Kunadu ho biem na ene na bonko. Good evening, Odi. Greetings to Jeff Kunadu Ado, the People's Chairman, breaking the age, the role of the Eastern region. We need experienced, humble, trustworthy people to lead the region, the likes of Jeff Kunadu and Michael Otin Edu to help break the age. Medin di Dompei, our no ewo Tinkers Village, eho enosi ufria ode aba. Jeff, enu na abrante brako formerly no a delegate ewo achima boabo ha o kase nti oda empapamu kase a abai ya pamu delegate fo ni bi e de fofrofo abewuram nti wi ni chairman a afa na abe from akomu nyina bomu anasa sen o si yina no ansa na wako yo midase mre kakrani a oda ensem kitenkiti bi no ni ade isisi ye me wa reshemu se oda ba be fanin tamapa efira okay as an equal part of the Eastern Regional constituencies and some bebre sisi but senyami di madum na ye me se chairman okay me ba oda me ne oda MPP for ifi polling station ekusi constituency executives enyina okay ebetenase na yakasa na yanum abua baako ne yedi nkabom aba okay ne bibi anko yie ama no se obi tia obi naso se obi kan asem bi kire obi a anko yie enyina ba betenase ne adwendwen ho ne se opache obepache ne se opata obi bepata obi na yenyina ya move on okay nti ade ba kwa da makoma so pa okay minim odansem na meboa sembeye regional chairman ama yedi asumdwe kese aba odan news be a fly say Jeff Kunadu a step it down no na wutimi eduedum homo mu share kire because you be say that time na unkwa na ukọ kontinkro na yesade be boom say what step it down uduedum homo mu takire wodi nyame ncha de minim nipa kro yenim nipa ye in fact me communication team kra afre sa nipa na ma na o pacho wa kire yen nipa share ne se onye sa unhu nti anasa sei minim but metimi akase ebi ana onipa no epese o kan bibi tumu na o damage u keke bia na o de ayam hihye kra betu obi so go odi politics ya ye se obi do wa odi na koma nyina di akire papa nti o kira obetini ese wa firimu omra a wonte hwe on ka bi nhye mu na nso na mane won ka hwe nkire no na ye de abetu newspaper mu se wasi fam eno kure ni me hu ye no na hame kopim se machitafo bibri na omo bedi yaw ese na den na nipa yi wagigye ya na wabegya osubunu ani nti eno ne ade ana ehame but na enhame se mi mesi fom mi anase no bomu be ma me esi fom okay na bibia ni ho a na wo madwen mu se me ba be si fom because me sha adgro ya se ache me wa rehemu se de ade we na me pe me so odi me firi bi poso ho me oboba me tijai asase aban yes sir ndi no o ka kire me se minya ya na me ye ne mo okay nti na bibia ni ho a ebe ba se o kina me kwa kusi fom but na ha me se obi yes ebeti na bia na we kra akɔhye no odi na koma ne na reshi mu ahye mu na o kina wa kwa kusi fom na aha dwe nti mahuni pa ye ya confront wo mu ya ka kire wo se
woto bobo osono ataso a ontehwe na odi me ho no ma yeti se ejinamoa woto me a ma chinka from da fi se mi trimu nyina ye fita. Jeff Kunadu born homebody Sobabe, the next regional chairman for MPP in the Eastern region. Osaberima of Oman FM. Osi Kwame me what town. Now we move ham why the say Jeff that no wafa. Oh okay. Osaberima Oman FM boiling point. Omu nyina to ma be town enti osi Odi Ahenkan FM na me kan jo say ha ho because they doing there wafa ba no awie. Na sana me so uhawiem kura wiem kire. Said the ultimate tennis and a wiem so dey etie. Ti enana awotwe yesre odaman kotokuman bosome abua kwa achemansa se munyi obi a se ebasa bibimpo kire oso na peso obo pin na you have access to him. Chain se obi obe distance ne ho afri ho wo bra ohia no ena wasom party no from a certain level ena ọkụ na nima kodu another level opese di 2 minutes kura no na nsema all kano yenso no hwe so obeye anase onye. He has served the party as a regional secretary to make as a regional there wakoba bia the ono asha say as constituency chairman no mama no hwe constituency ni so na constituency ni nyina chin say odi mirika tentempan voice of tipra ko pepose a emojaba Jeff li wakọ region mu nyina onim ba bia nti me Odi Ahenkan Kwame Yeboahi ma ho brase ene me koto sra me dey to delegate wo MPP enim ni say se mu po be unite mu party no for 2024 there, then Chairman Jeff Kunadu is the best person for the job. Inti ehina odaha about to nebeko so. And then the letter commission a committee na elections no so. Omo na be decide. Okay. I mean him say eyo ochna. Okay. And omo beto odan aba no. Okay. Na ya take committee. The committee no na ebehwe atoto ho ne manyina omo na be choose baby a omo beto aba no. Okay. Your final message na yama nkonko to adwuma no say obe company for now so no delegate bidding community yama nko home kakra. Ya asida delegate bia wo tie mi bia no ya asida me de me wo rehemu ogide wo mu say ombe kwa koto aba no e de ama me. Amen. Sir John say fear delegate momu de na so eni onu nko modie mu no metimi hu say it is from heart to heart and they really mean what they are telling me. Wonderful. Me do mu nyina ase enene a otwe pepepe ye koto aba omo ba ho a omo show ni clear say aba ne de omo koto ama Jeff Kunadu ado obia Jeff the people's Jeff. Subruku ma ye sabe ka chero se me ye ampa we ye ma kotu mi banchi ma ye Allah akbar bia bo bataso Subruku. So this is the campaign song for Jeff Kunadu, vying to become the next leader of the new patriotic party in the Eastern region. He's currently the secretary for the region. Iti yadana say anopana juma bebrebe oba be sha Ahenkan FM no nyam so oba odan ha radio stations ndo so bi oba radio talk but agani panuane nipa ti waba Ahenkan FM achemansan so ho ena Bosome FM so ho ena Ofi FM so ho radio biaken so ho yenya ya be ya pon dia manpanfo sere be o man no ebeye to Odi Ahenkan Kwame Yeboahi asem di kan ena egusu ejina mu no ena production ya tight kusi enim ena oboba the morning show captain Jeff Kunadu Nangaza so abem ebobon komo for so all the best. Jeff Kunadu Ado, incoming Eastern Regional Chairman, NEP, Wabasa Mumuano, Namutsu Abamano, Nabutaye Daneniso, Emma Eastern Region, no, Emremu. Breaking the 8 with Jeff Kunadu Ado is highly possible. Ukrudu, Eshi, Rado. Jeff Kunadu Ado, Eastern Region. Baba! The people Jeff. Baba! Eastern Region. Baba! We are breaking the 8. Baba! Jeff Kunadu Ado. Baba! The servant leader. Baba! The humble leader. Baba! Go! Baba! 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 Baba!
say JK ni J ni Jeff ena K ni Kunadu ti obi ba JK wa ba Show boy cho boy Baba, Odi Ahenkan, please ask Mr. Jeff Kwendu that if he wins, what is he going to do for the good people of Achimwa now, market women? Please bring him to the Abrimpong program coming Friday. Bishop Manso. Now, I'm about that. Check your way, so uncle check ya na. Come up from okay. Inti Achimwa da Jano. Say anae. Achimu da adwa no ensuo toy ensuo mu edwamfo mai saa mame nwumwe minya mi di masemi mame o ewi ase ta mani o miye bibia enyeye miya mi di masemi mame o oda adwadifu obiru omotene a enteni o sunsun bani bi time suo sunsun ma washishi dwa akwashi oda dwa ema hu kire wom bo misi asusu na atue emeyi kodwoma ensuo timi buwom hwewom ankasa emeyi tinisuo obuwafo ne hwan we minti bi do sechi yasina dani dwadie oda timu kwana semwe die minti ase inji eradi nyamie di oda sema omo ne dwadie no ko from the bia ejadie eradi di maseya adajo adajo di fo ya mama mo ka fra wate edwa na ahye no so wo de baba ochimi da adwo foforo no e Facebook rubber bag nkwa aha ya wasi anzabaka mame Abraham Ponsa mame Abraham Ponze boni bi ta mizuo sunsun biri hamio oma minya hoto ti da ben on bepe baabi ama odan adwadifu yi okay enfane nyina sokora yenko hello mame Abraham Ponsa me muachi o ya jo papa Abraham Ponsa bombo ko de Yami adum na so ye achinkwa na me hu yo na mudwa de nukura ne mu bre enya sam kito papa ye bre papa na so tai bre aw fremu frama ye no be hugu na ye sisa tesi sabe mami fem free hamra junso de ma mo fa he junso de ma mo fa he yenya so when to be kan ko station e be bi ni so so oju so bu politin bag na obone po o ko fie odu bo la so yi ato achen e man mu junso gu politin bag mu odan la lokwa no ai si le be bi ni so no ma bone po ya bone po ye de atu e bag mu tumu na ma junso de da mo bag mu ai ti kwa bi kwa him bag na wa him junso ene wa ya junso Mami na briche kase board mama sabe ya hinkro oda edwa hyiye omampani ba ho ode na soafo bai ye papa ono nya violence da kwasi akwa ba ho abanka jipani mami Victoria du e ba ho bebu so mensu mu ani wadaroma ehun totoe no ye beka bibia kiremo ema na na yenka ho we treye yanka ho we treye no ase egu awie ni musa ye se ba bi o se ye ya na idiska ani e dia bo canopy de bi so be fe ya le be ko na canopy nebu ye de sika ko ni ye ibi ba bi e to bo la gu kra e ye petra bo la ne bo anu a
Yeah, Sadi Sika. As nice as Saborano. Eddie a marble power for Togo. Take it. They be another. If you take it, they be take it. Obia making January Indian say. Say, I say, you remember pa. And I say, you remember pa. Obia can hold it. They be answer, you take it. Yes, I play a ball and yes, I have a pa. Yes, I have a trouble. It's Jana somebody. Obia making hold it. Obia. Na edwada da ne mu nso mesra me busa o mudi mani to foma na mudi mani teto kroma mu hu se bi a omu di dwuma bi ho yesiesie ho yesi fufuro bi eno nso mu hu bibia sa papa obi ama ho ye bre de na kare ya kuma ya ko asenka omu me ejani nyina mu na ko mesa ma yenkom since omu ejani se ya na mu bi be 2 days bi enko enu ma no omu tunu ko fon tunu ma onu mu adike bia so mu ti konfo bo no onu mu enko fon na bla ba ku se okoto ayi kan se ona ma so okoto be si wode yam muku okoto be si wanya na o twempo ene jane se yen ye be bie po ye bie gate ma na okofa kura okofa ni o ma ni bia e be kokura na da ba konfon so akoyi ne die enko fo ba generator ana enko fo de adwuma sister ba ku se ni generator isim omo me bie keke nanka ogun kon ko hesen ni ai be obenya bibi kaka ono mama me bie de bia kon fo ko gani na mo be tinya to mu to ma no ma bo ma no ma jawo obi ana Mami abran ponsa ya itia me na so se ukọ oda adwoma e ma eton anwa no wo na oye ohima a woda no me pacho eno kresa me pacho ohima na nkasa de ho na si se wa ye mre ofi okay esi me na ya ni sina na ho no ma ni sina na o jani okay na minim se edwa kese ti se oda adwoma briche kese abom no enye dem wa kandifo ebi abode ahima amo ohima bayira ahima samu na moye leaders amwo edwane maname boa basai ibani fo osa yo na evisa edwa ishi ya aban momampani ankasa free crime ba ye be hye mobosi ebesi no amu hwe no obu anani die mo matime akọ DC MC na so akwasense maame agya ho so wo ba tan ya adwuma ne ye bebusa se da bana matu na mo bisa the pastor ya ko be 3 times ye be ko be feze ko en kwa nkoto no ye to su mi en kwa nkoto no ye to su en se nkoto no se woni mpanifo bi o meeting nti obo be free up to date on free ejiji a susu atue a ensuo tototoi sign na masetira mutie a obia a mudi dwa odan lolu kwan mfimfin a enei mabobo ayi empata ne chinye papa so be tue e be ho be ho papa so be tue so mu na pene esa kata no maso ako baabi ejina yedi baabi sense o be kokko jina ho hwefran kaka ka ebui wo be hona obi chinye tu canopy ni kura die hu kura che bibia canopy timi epeja ekoko tu ayi US fone ni mu hono eh ni ambo pa ko isa ni awa be jisi amaye ise canopy ba ko se yedi ye tie se ebu ya no ye be jisi kana asada akoye ensu otoko ye ba bi nya ba bi eje ye si ye chance dan ni mu le yi na se ho last bi nya me nkwa se bi jo wo fi wo be kana chance dan no eyi be so ba bi ano jina no so John ma ke chance papa mbobo ya mumwa ya ye ble ya nyani tie se Ghana mampani na nadodan kwakufu ado ene enye de a obaba bepiem ewo wanchi ebi kura wabampo dada Ahenkan fam so nyame adom edu wanchi omampani de obaba na soafo ne bambofo enipa edina ya no di kan bansa na omu nyina so omu tia Ahenkan fam wakwa oba ahima wo so udi dwa odna kromi Asem be ne ka se kanen to omampani akoma so na onte wone no mu nimri ka ma yadwa na enka beka meka papa enti kan enti papa kama ka jen say ya pani show yeni ba bia ya di asamoko ono an ye dan no eti mani mu yala ye hia ne mu apa o me bodum forma ne dum forma bre esi o aye bre nto me o me boy ye hia ne mu a o ye tu ye ni nto bia ni mo no kwa nim ene ye ni da Jono no beti ya boy, don't boy. Yes, Rana. Okay, ni see
o do se be yo be ya mai okay na mama eja bi ja kwankwa no akọ samiti se edwane hye edwadifo ma no abanso bra musika kaka se mo fanhye mu dwadiem ana anya sa sa na unsa ka wo de mi mo bu de nyame se ka no kra me de ngofo ni nyina akọ na me ni na me de ko ni pa ba 11 de ye nya bi so do na nya bi me de me nko ka me do mo ko no ye ka se nfa ngofo ni nyina di nko ebi nya bi ye me ka ho ni pa ba 11 ye nya bi Tisi ade nya wa nya bi no house when ha na emu mo dan dware na esima wanko akoma betoyem ade se me bi de me po na ka me sisi se me ma den de na me ka ska mo de mayen en ka mo fa ye gane mayen ani o bi de na no ma den se sika mo de mayen em wa ye da bi e benya ta de bia na ye ze enye nde de ye sisi na ye ze etimi de me ma den o mitrim ni se enko dombo di mai enko mo fenye gane maninya ba bi nsra ye hu se de na se etimu na da me de na mi susu senka enye na amani eti uwe ewiem na hwa de ekwe a edwa no uogidie se afinkwa weye no na omaye oh minye da so sa David de se be efie nu ni efie du etina me de gidi se ebetinya ye efie nu mu ko efie du na ogidi so sa mini gidie so mbe ya mai disia ada nkira woni saa gidie no sense o mampani anka sa ba oda o tiade na woni saa gidie ni mo mampani oh say oma ya ye huwe o ka ye sufro mbe boy kwa eke ye that time se bi kwa koma be djumu kra ma ya unse e je isi bo so mi nso ya ko bo so na wotwe e ko do bibi se omo isi omo ji djumu forma o da e se bebe sine nyina ayante fe iti mini gidi o mu se e be ni mu ya na se me de me zuse fie no mu ko fie du do be mai ini hu gidi bia se e de ombe gidi ta mai me no ya adwen wo kwa bi so esa nsem panifo sa agroba so fitia no pa senka kombe ya senka ni manimu yanka kikiri na nka ma ba bibi kwa ma so we de yegusu ye foundation bi ye tutu ho nyoma na asese no na contractor ko na de wo draw wo plan be nkwa na contractor ko wo draw da dai to me bibi no da mai hu se aban ye bibi to de wo gidi mbone ma aban wa na meboa ye bia ibi ye kwa ka tro ye kwa tna o fi FM ni aka tro mo se o mu de me jana ko ma chance dana e ho so ne FM fa ne etutu o me ya ka obi emi aye ye timasema ya mobo on ya sema ya mobo papa edum forma ya sema ya mobo esu muna pre yam sisiye esu muna ni yam sisiye na uze ya maami so be from on frem na mu zan kwa ho adwa dai se ya kwa de to aso mi ensa obe bia ensa ko bia ye itile hu ya se ko bi uza abamu mpanifo no munyuma no dɔɔso so ahu ti we de kamedia eni die esremo maame ne de oyo ba tan munsa nkomo amunua ba monko de ɛtɔ so ba kum ayi enan num bi na yehwe se bi papa be fuma ba why mate yanso ya bebo na mane se ema na bre enye yempo ne yeka ada wo Facebook no obi ahu mo bre musuma nkoto ayenya bi ni na ma ni baby Genesis in the you don't want to Mami mu bro, we so. Na me ya so on be do mu bia so na ensuo toy. They are the ensuo ni be ko ma se dani ma. Antika u bomba sanka one day ensuo me company for the jeju mu. One day na ko mo ba na ensuo so ajiegu. Na brimom. Ensuo ni ta ye bre. Na bre pa. Na ensuo na brimom won. Brimom ma na so wo. No among no more say mumu bre. Yeah, bre. Ma no kwa so lebe. You go Roma. O ya teka. Ade abna bonza no pa Ahenkan FM ya da se papa why? Mama se pa. Wa hi asemi me makonkran me kwa me de ba ko tu frama mu ho nso na aban wotenkran ho wo bete. Ate. Sanke kwa bi so enkedwa hye ya kom di mika kwakoye
Say Krobusuna, a dry shea, not what that is, Mamma Bo. Unfortunately, a year the papa when you know that for a cow. It is a second would say a pa. I'm a mamma Bo. I'm a mamma. If you form my papa, your papa, papa. My papa saying, your papa said, I feel I bet to him. Minamibo. Aye. Me by independent. And I can't wait. And I may go wrong. I can't. Martina, me back coming home. But, Mammy, as soon as I pass one Nijika, as some who can, I hear some. Say, a Krobison as some will see ya, and can I him for any calling penny for a babaswa because baby I didn't know an album. What I drum near Didier, no gonna say, number permanent, moon to an amobia. Kasa mani baka no muken e so mudun so gro bagim no mda so mo bagim to show that drum ni baby ko jini baga what did you so in baby a jonso in baby a cost silent tell us yes a co station the only scan just said nobody use a politin bag we are not born a porno they send bag do e bia no hidu in station a cost silent abna ponsa eke wa jonso enfansi here why no. Bye-bye. Ewurade ni acheme dan dwadifo nyina asemom na omo bre si e ma so omo dwonso a nom de gro baba guma bonopo na dom bag mi nti akromfo na mojeje bag no hwe no anye odan dwomni ba bag waje dwonso hello me mo ache Heja Odi Ahenkan me ba java so ga sefre you be servant organizer yesterday ni yo abaso body ekese ne de come Odi Ahenkan wona pampo nyina ye de mase true and they said my video so only papa my video so ane wedding kunim amen jumadie bi obi ande fast Ahenkan so bia na ye yama no ye de nyame ase last week Saturday no Odi Ahenkan yesterday in for video kati so my opportunity and my PTA yesterday for that exam me me time na modern bomb o president another bomb yen questions will be say yen ultimate emuja ho pepe na video so ma after in the meeting about the body kese na today so like you know from mamu na ye bomb fire say me je bi o mu so ye be keke so the romo smart okay in the ye from mu Ahenkan nkuni je e ye mamu ye da se wa babo na your back you so program na wo so no me person ni kuma yes wo because Odi Ahenkan say we say akai wunti no wa ye ho yi no ono fusu ni zuma ko yes wo because politicians some of say o me can say the baby sentina me say 2024 me begina independent candidate or na me da mamuntu mame ne ehwe me ko am say ka me na me ka me no job be ma no go be me na me campaign manager ensa nchana me yi opa mamo yamba hye me tauka na so sa me da say mbo wana ba 02019444485 02019444485 and 0554820910 the next MP me na me ba no hello good morning good morning ori shaba from sanaka sefrin Kwame Yeboahi chim dan de hye mpacho edwam asem ne yake wo bibi kan na me nua odi mi wo bibi ka pa mpacho yetiu wo ma me na obekasa ye no abna mbonsa woni de ti so wo da o mu be ja na o mu te ja na onya bi bode ti so wo adanti odi ezo mu asem na obekasa obi ono o kwa mo no onya bi san ejo mu ma ton ade o hopen okay ejane ma ton ade o hopen oda ju ne da ho no e bi si na o ko kan ye ya de krona wa o kan onya bi tie mo de jinto on mi so de bode ti so ma mi ya obesa ba ho se wa so o mu te gan ne ni o ma se o ko ye no o mu te no we nya bi
de bude ti so minimini America mate na woni bibi aja uwie jana wo no e ma no omo bom ho modin e ma no mo dwemu okay odi e yen kan kro mo say omo nkope ma ti omo fa make rate mu won ba ni ntam kra ba de sam kran ko ma ye kra man ko mo so ma de okay wo your dani wo to dan wa digwa wo dan dwomo wo say den ti na ma boso me nsu ni e mai so mu huwe e de na lokoloko nyoma odi e minua ni hu ja wo wa ye ti take it oton e kutuo ba kra ye be ti take enti sa kana nka sa omo ji no omo de ye den omo de ye me ka bi nya wa asem o tama jana nti ye no me ka toilet wa asem ma me nya asem enti na me ka ma odi we oh ya to ade o dani ma me ya wa ka omo ye kro omo ma no satam na Ahenkan fam ma we de Ahenkan fam ba obenya bi omo nkre no omo nkata ma no bi nya ne de omo susuma wa no aye endi be 1 week ko bi ada ne de nokwe na wo ka no nokwe na wo ka no oda jan de nya na no mbe ye enye ne emane bredo emane bre ampa yada se odi sheba ampa cho unsu betima ba homa no so hello me muache hello pastor me so wo unsu bibia ba ko de afa nyango pando mi bia boko mo na de ofa wa ba kama kuma so de pa kupa mame ejom na ejom asemi ofa na we oba ko so extra ofa ehame ofa me ko jani ba bi amu fufu da no ni me bi ko ta ade na ofa ni mi hu no enya de semi hu so e mani bro ofa mu bro do aha di wani ba boss u beto ngulam awuso bi kan so omu dun so na ma che na den ofa rewo na eno na mi be ka amusi obi mu ade o njodan panifo no wo mu ye dan enwa tiye nyu obi anani adi obesole agina se hey masa mafe no mu dodo mumi enken me se mi be gina independent man to aba na mame ahon me tongura ma shem mate me da se hello me mo ache ori shaba pombo ko de ya mi adum na so e boko mi aminu apanini ana Capito yetio odi e beda wasi e juma pa wo ye mo dan ni kutukumai okay na mi sa pa odi me de me be jom me ma me mo jom me ni anu mo jom de se mi di dia o jom odi areho me ma mi obeka sa ya o e fa jom no odi areho yi pa afana anti wa jojo so no kai na ni bi ni we ni o ya no kure o di be o se sam ye driver ni na me ko na ma fa bi so e den ma fa so e ye ni ma bi asabita fra ten ade anche na ko enu ti na me pese me bubo ni ma bi so kafra e ma me no ni e pa no mo jo mo re odi e serious o asare serious pa je ate ni sabi penifo edi enim a o kan asem e mayen se me je hu di menti ase asare yes sir na say yo penifo de me mu say o yo because no na me ka say sabita fate ase ye ni penifo oh debi asami bo amamu nyama mu fa wada ye pa oman ni ye oda aman nya krokito o Ghana ha na edwa hye kobo so me nson na ye hu signal bi ade a ana mo me nka yawe odi nyama bi o ha ye penifo ye treo yina ye suwe me di pani na enye ye da da ye tenya e yi ni pa ba ko mienu bi no mu di anim ye bi di mayen ni ye ta o machi bete senya ye be kasa afanyema bi hu to mi bi aye pe me pewi mo fa we mami me na me ye sei me na me tumi aye me na me kwakoka me na me di bebremo me na me chama so so ni aka ne dedede edi omo di bia eden ensusanso ni ehu eden ensusanso na mi be gina independent who asare wo ba to ba me odi capito mame nkasa na enye tintin sa asem ni modi nti na me kana sensiti odi ayani ayepe ewa ye be koso amaye nyina na ye pro okay so dia insan ba be dia o maye ni ma na so dan dim na edim point to a player
see them in a young twin. Okay. Me, I'll be cut them and also be called Priat in the Apano. And no, and I'm a year for Society. Maybe one is a credit moment. One out of me and Yamiadum, and I'm a Tommy credit. But to mine, then man can't just say, Uncle, you feel kind of so a bed. No, a hopeful bar. Then come into all. Then I may come and also be to do or petrol your fool. But yes, you can't say nothing with 2 and a morning after Muyamaya. And yes, why ye spread. And I say, yeah, and I say, yeah, can't and Papa Mono. I need to can't. Na sabi te bra say o ko fa fo ti ta ko bo bi ni te we na empese ba na we area near the party atade bi draw so your mind is training na heading yefe me no ya dwen capito me no ya dwen e da se papa capito so na dwen kiraba me yina me yi miti no me no nya delegate wo David sana me be ka ha na manfo twabo me so fire man I don't care about what you say. Mimi diane say delegate for no so hu we say unya ska de be mom inti scan now say odi yem puntu no odwen say obekọ another 4 years to twi scan go na de be delegate for adi na krono de because minim hwe odan guru say wo pom ha saban puka so anya na we my ba kuno friend kan say odi anka say man anka tanko pa grade so mo de level dwa no won be level ni sisi e kama ye ade me say independent candidate Achenkwana, oh my God. Mesi kambobo nsem. Na me. Kambobo nsem. Se me kopa na makogya odan to nchen. Ene ya mankura twa odan wanhie nyina age odan ni onyam. Suhu age odan ni onyam asama nkasi chebi. Chese name it. Eno odan da waye kakapopoi. Eno wotodi aza jankaba. Maya jankaba. Me ne yazi mabo dabi. And then Krutu a chon say, and Quantafo team, Abu team, wait, can we be a team? Well, yeah, team. Nana man from Swanka, your baba, cook, near Moya Drew, near Thai MPN DC, because me come on, Matias here, pray, MPN DC. One we are candy for your Pomuha, but Bamu no Mumunya Drusao. No quite a moment to me can't tell more. One we am penufo to chow or your Pomuha. We shall continue to give them the respect. My more record about MPN MC more record me and you been free. Tie and you been free. We shall continue to give them the respect as our honorable MC and MP. But a bamunu pause on another channel or now I'm here, papa. Iti omumun said heavy so betima pempema de bibi a more draba. Intin kan fono so ya baako ane your traditional authority ano dere o ma hia ni mu oduru o hima ne mpanifo ya gazette hom o mu jombo na so no ma so mpini dis mo wasan ko jubiri aso mo menko ye nyan dia ye ko kacha chenkwana na no to ne say oda ye dwaase wo me kamo speed o me beba kamo me mbo kuro bi adi ntu visa asem yi etu nkuro ya wo minu ye ni tue ya engana na do mo ngoye amen so abu may asa panini vie obi aso ba fuadi ko fana so mic no hello morning ba ko mba jo tinu na kasa ye na ni abro ha wo Ose me yare tire ho na kasa ye o kasa ni da boko andra me o se wa frame ta no pe so and what flying can from why Ahenkan ni ai Odi Ahenkan wo hwe me hwe me hu se ma frame anopa no me ba cho why ni odaruma me dede nana bo am yankra chema bena se hene nana ano pay ya frawa say nu buku appointment ya no bakasa wo abena se kwan no me wa abena se na network no MTN network na o ha no tinya wura hin fi mo ame nana se wa mpode wo pay afra back se wo hu ya mesko no e je se wo yo de hye akora nyame hya ya dance papa neso me da mo na ho ye de akora me ho ye pa me no kasa esi wo radio so oni amansan kasa wa Ahenkan FM to adaroma me nika mo amane ansa yo madam ho so yo akora na de ntia na ye hawa dwa no pay ni say
abena se ekwan no akwati sen contract no gusu a wo ye bibia da fombogo Andra na juna midu na ni kure ni me hu contractor ana se machine bia wo kwa so. Na nso no to nso ekwan no so te sen. Sene na ya tso fitumu na aja ya kwa kudru Andra daba phobia mi sure mo se abna se de obi akra fam se me kwanya de ameko daddy adu no me bana me ka se nyina sai na sisi anso spare part boy de no kre ya de titi ya papa kwan akwa ene mate se gana mampani na nade dan kwa kufu ado bibi nti oba bepem achim wanji na enye den akwadwo pon kuma beba ho pola sa majuma beba ho ade hye mienu ye wawa de hye a oni omo na ete achimansa pom ho ayembia betwa na makobusom ekwan hu asema maye enu ne kreni sa binte ne wo ke mate mo se dijumedi bi koso sa na makoye mpani untimi mmom pin omo preko pese me ba bibisa mo ekwan ho asem na mo no akwanya sebia ese ye faso e ma o masote abena se kwan ho ni sise de uduma bebre okay ma tu anamo ni mpanifo ya ko district ya ko hu DCE o mu aso na mo so ba e be sraye wa hifia ye ka ho asem echiro mo se kwan no etete na ye kan bia mu aya anya ne se o contractor eguso na mi kunu ka se uni ma bana se ne tie the town rules kwan ye ko ye nkru ye kan se mantem nyina anye no kra ye kan ho asem so ye contractor no e dia kan amuna na mo dia kan contractor no ho a onya dru ha na oye main road na obeye ekwan no town roads no amaye me no ka say ye krom no ye boy ho modern okay nembo ni say ye na se mantem kwan no ameka ho a kro no wura mu a asesa sabi we mu nyefe so abana fi kro ye kra ma town roads ni nya be ka ho a ebeboa okay se na ewu kan se ye be boy promo wanchi ye nimbuta ye kra mo de ko hose ona abo besin koye kwan de metrese ebeyedin na mo nim repam no yen saka mo a ye besan so akoso nim se nye menu mienu nko ana kwan ya semu haye no kre free of ase mo wo mantem ha jobie tese obi bia ofa ye kwan ifi obi aka ho asem na mo aya ye kan se odan kusi abana se odan kusi aba ya nam se free ho no ba ya haninti na na ye hunti ana ho na ye ta nam ne kan ho asem na bia wo mpotem he bia kan ni kwan ho asem nana wadaru mo me se ja onye contractor na wonsa anye consultant but KK Sapon former Kotoko chief executive ne kan was born no munim ba yensu ni mhwe ekwa na omaye wa abana se ne se ugeji wani a omu nchichemu be sen na omaye na he na ugiri se aka omu mi omani ombetima ya awie ansa na ya beto aba 2024 medemeni Eshepadia, with me, I can say, on my 39%. Nataka can do 40%. Nakaka can do 40%. Okay. This year, I make kind of say, you quota, no quota, ne quota was so. And yeah, but to about 2020 quota and contract and we quota in free so. Hoping say normal baba yet nina precope. Abu Ye G Kwan, ye G quota and free so no. Who say contractor I started bridges. And I got it, sorry. Yeah. More year got it. Me look say Abna Sigates, ya fa hun kra san aboka. The American is say yang covet say ye de cover ade no so no yang kata so
ɛna sisi anso yeyi yo akɔ baby agata si wo ete we keeping koso na amanfo tom sabe mrewafo ne nkokrafo edru ho no mu a se yeso mu nsa Blasi road na koye one way ukwa esa usan woti because ukwa instead of saying cover for covered no so na wasan kusi main road no ni nyina no yade a hard renti say yenye covered na gates a ye no be kra o hawa san so aba ho na ye dream main road na ye dream so no so nsi atoma no so be asa tutu mu a me hu ni say dwuma aka wo ho no adosin ye okay se waka milim wanya information bi say 2024 no mba be ya ma de a and they also can INTV meaning yenti a wo kan 2024 election say the enter ma me ka sa ne say unza na wo kasam kra udi adanse say ye beto ba 2020 no eno mbe dwi quota no efiri so so mo ye gates sa papa no mbe aboabo nso ye beto ba 2020 obedwi hanyina say ye be ye ni timigisi ye beto ba number so mo ye bibi kire ye beto ba ne so ye nsa dem a ye tuwie ni hu be tumi di ba kwada pe boa na wete sam kina ma mi busa say ebia 2024 na omo sa beba ne ba say omo ba bia mu so a asidanka awrade ana kra me boa esa papa na ye 2022 am already say aka 2.5 years na 2.5 years ye be koso de apemfo apa sa ekwan yi so akọ hospital ye be de ayare for be fa kwan yi so ye de eniane any senior dani nyina odan ofun ase ye ko be ye sa be fa so na yes me ntwa no eja wo de eja wo bobra wo nkran wo hwe enkran akwan bia ye sa de asphalt guso na wo hwe ba bia nuane free ba Ghana ha kwan a hwe abena se kua amoye ho hwe mo amodo na hwe kwan a abena sa de hye nam so na be kon kran ba bia se ye Koko road enkran edua Koko oju nwa won tiase chaza se mpani for amafie no mu sana akwakoye because me din ho amentiase sene wo kan kwan ye wo ho atisen kan mamu kwan bi wo ha no so we metumi apaso kaka yenya nu bi mpo wo ye mantem ha ankia be da nyame ade pe asphalt asabe guso da sabe nkrafo ye nkran dodo na ate hobi na ahana amanfo kumfo mu kotiko ko trabro de ko ye we no sabe ya tie pehwe a aya oka na ehun sem kan ye no akoye bibia ho se bedem sa wafidie ye ko akire Ghana man etie mpanifu a omo bemu a ana se omo hwe akwan hun sem kan ye ebia ya se oke ahoma efriso na ma na bibi ekrem for all you know minimara me can be ama the minister se wetu ho anamon enemu aye ne mmade a ene na mpanifo a ebe ma sa mu aye ne nsa be ka ne ntem no omo ni hujuma efise hadwen na ene no ye ewo ho ne se na ni bisa o se wati bibi se 2024 na e baba ya ma sa abato no me de min kwa mafa mi hu ni se emre afese ye nyina ye twen ye hu firi ho ma entena ho ana wo ye MP ana disebe ye kan ye se MP nye kwan se so omo na ya na omo ba be se ye bo ye be bo mudin wo atumi crowd se ade we se me ye nye kwan nko a na sa wo se wo nya na nipa sabi nipa nhro mo enkwa enipa mre enipa ntimfifre nipa mpacho wo mre a obeba sire tumi no wo nipa kro na ho na obekanya boaboa se ahobo se sika fam se dan se minim ohaw kro se ye beto aba inti meye monhwe se me ye nti monto aba ma me sa
I mean, politics, you know. Me who say I a kick. Me Kwama dream, you know. Until Bibia, Obina born, and you want say, Ubaya Bibia Mamia, Yamam in Tama and Son and Bewu says some Bibi Visa. Near Usha, a Sepaka, Ubibia, and answer on mine. Omo maye nyina se nyina po ye boa no na ye ka na ye ya nintamu no be boa sen se ye twan na aka 2 months 3 months esa na wa hye nipa bebre na ebufuo me hu ni se sisia no hye amanfo bebre ebufuo nti me kasa kire politicians a ebe omo wo sa adwene se emwa this time around. Nana wadaroma anopa Ahenkan 93.3 FM so ya ni so pa se ye fro ne yensanka na wampo se wada ja se o credit na wa fro ye back na ne abo achem abenase ho nkomo ne ogidie se ensam edugu mfamami asompa bi tie tie betimu ayepa emre edi animi nyankopon hira o onhira wonso ani waduma ye fo ne watiefo nyina nyame hira mo. Edase eye nana buame ankra a otoso miunu achem abenase hene ene wo ka se amanyo se eye opumu ano ene Ghana ha na ya cake atwam tita ye beto abade wo cheda de grade basic class no wo me sansanchani hu no ya cake atwam de muni man samba kwa shangofu obi achi mu attack him mu gwaje to mu goyo mu sei na ugu adwuma na me go pembe ntra cake yeti pom na de enye na wo ka na nkofo bi sai na party we party ne tamwe na we party ne nyaw ojai aha wo ba ro wo piamatiko o kamagum the crash fire bi ka adwara mabeto aso so wo him wo na akasa no wenyu Odi Ahenkan na akasa no wotimi say ade ne ha no enya konya kese oteso ankoba to fire o say amanyo sema mo yo ha na eya cake muma mani na ho tom na me say me ba as parliamentary candidate independent samusimu pade papa moncha mo pa mo me ntonchea mo dem me say me ba 2 years nima hu sakra monkoto vote of no confidence o me mu. We need somebody who is selfless, somebody who will say it as it is, but somebody who will bring unity. Well, Yamanyo sama e opomhan ahensem na ba sa amanyo sem no we amanyo ni kwa na ukọ ohin we wa we woni afon woni afa we ni enti anwe ne se ngaw ana hwe wa Facebook hwe omanyo hiamai enam amamu a enkoyi na we nwe ya mobo wakana ya mobo pa etisikaso hiamai tobu mame obo ba me da so I had the opportunity to interview Achim Kusihine at Peace FM. Nana Buankra, Minena interview Peace FM. They are all speaking the same language. Yet Tisikaso, diamond, gold. Na yebre. Abnasi kwa wode wa Facebook. Ka na etutu ti say na ka we ehwan na ko pie kiosk bi na kum nipa. No mo di ambulance. Wow. Mo be den. Na afi na mo be peni pa nkwaje. We need to wake up as a nation called Ghana with 8 citizens. Any more addition. Na can jump on the voice. You babu mo obwe ni dibia because we MP. I can't be appear the mount. DC woji. Usabaje Gracia. Usabaje Gracia account. Na hwe kwanya achima brate for ababo for modam na. Abu say ye. Sa abu de ni yo. Hey, abnasi ni. Africa is rich and not poor. What's it? Africa is rich and not poor. That is the language. I said that compared to any Bobo on the morning show. Africa is rich and but not poor, and we are not poor. A kwana enyeno. Omensa ko timba. Timba ni esko. That we have betenase. I quantify the resources. I wo ye pomu ha. E ba quantify no bu on wo ye small boy not the name kwamba for lem MPP. Well, small boy not the name kwamba for lem NDC. Where give me enti? Chobo enti. Ye po bi o krete adwuma. Ye po bi a o kan kure. Ye po bi a o wote mama ne adehye. E ma na adwun so guro bag mu, adehye bag mu nante o da no.
Emma na adwun so no. Ti esremu ada, enyu otan. Me Kwame Yeboahi me ntan nipa, metan asem. Me ntan nipa, metan asem. Metan asem. Na nyengwa memu na Ghana ni abrante bi asori so obi adwuma tax fo be hunahuna na nyengwa memu a nyengwa memu wo mutimi kwa China fo ensu ho Lebanese fo mutimi kwa mo wonnua wu se wa hye bibia se je se do fifi na ni ase no muna hu muna nso be muna o kire nso be kire de obeduma nso be umpotimi nwo obi adwuma no ajo nyame makwan onyame makwan untimi nya hu sharp. We all have to come together and build this nation. As ye nyina baby ye nyina yen kamom na ye nya oman no oman ye nya na oman be ye asa Ghana ni ye yanse be wa yewu hey sa na sa ma politicize bibia ama redo su kasa cry na mo pese ye den wani tua no kwa na wo ka no wan ka mani nti waso ya bonsam ena bantini mu ade ena obu ade amfala mu ntia so betan wototo nyoma obo di yes is a good presenter obu ta kware no wabon joyous and we presenter wabon presenter there you have been given the opportunity to serve your people and service to the people is about taxing leaders to do what is right tetetia without insulting them me ba me di obi atem sani ejuma no ayima na me ya be ye agya ya yanzu ye nyangui ye be nyia che papa na da me abegina 2024 na me begina as independent candidate no me na man to me obi afi o se mebusa den no anto ma me mebo bi samusimo pade pa me dem ho aba for de meba because my party politics na among mo amhono na mo ko hwe anope bra ko ene wa frame ma wo ka bi yina free ejana she bra ko yina free me ba ha che ti me wi sports for the time kakra said the nyoma ya tia kamu no I will start coming again nyame adu me yo bi adwuma ti o ma me kwan a mintimi mpie me nya kwan kakra me sa ababiem within the Odi Ahenkan Kwame Yeboahi na ho fidia I am the international killer Abubunua, your next MP, independent candidate, hitting the streets. We shall bring governance to your doorstep. Hey, you better tell Kwekwo. We need to bring some revolution among our people. What's the youth groups? Put knowledge into them. Drive away that kind of spirit, political spirit. No, Jifro mumu, fakandu spirit, show mumu. Give them the opportunity to work. Direct them, guide them, coach them. This is what we need. It is not about positions. No. Penny ya dia na nya sebegyo mpo na wunyina nka kwano woni ne nkoka sese akura ma me ade amu ye mu bo man no mo sori na mu me nya oman ye he oman no ye po ye mpo safo ni kran yo ya nyire ye hu ne am obi ama oman ne man broni o ma ma ya na ese sori hwe achim abenase hia small kan hwe gwatom ye covid koma anya bi anto so ele nipa tihwim nipa tigum Wenchi did the same thing. This community is a diamond community. Abu me my diamond krum happen. Many more for usu. Yakoba komu sisim na mizana mingubium. Achingwana nani. Aya kwa achi. Ababu ya fada mo kwa don't find galamzi ye never na achi. Ene mo fo so ankoma o de time ni jaki iwe damu wenya na uton ya na we star na mse ne for damu namde mo ko bo group fufuro timidi ndi odi meni mo apon DJ Nelson bra Nelson thank you kuzi me da say obobo vrama for me da say our special guest for this morning was Jeff Kunadu vying to become the next regional chairman for the new patriotic party pacho me dimi hu hwim makohwe miemia chano pa ye jinam Monday ye jinam da baba ko boba mo morning show no ye wa ha no mudi gonti baba